betimi apo adwuma na results no enso atimi abana bibia atimi ayekama enra ena chese na okopiema MTN FA Cup round of 64 empanfo timi ya fixtures no na so far say na hyehyɛ no enso betimi akoso na bibia atimi ayekama matches ene okopiema e northern sector na matches ahodo betimi abaso no say na ebesi akọ Asante Kotoko Ebo Nations FC saso na new adibia se bebo Park Academy eno achi Namoro FC Ebo King Faisal inso Atrama FC ebetimi abo Nananom FC saso na Adea se club and Hilal Stars FC ebetimi abo Wa Power FC Aduana Stars FC ebo Brekum Chelsea Tanobo Fakwa ebetimi abo club and din Sunyan Oxford FC yebenya Bechem United se obo DBB United eno achi Brekum City ebo Tamale Liberty FC saso na club and din the Young Apostles, woman elbow Victory Club Warriors of Wenchi, woman at the Omo Airpony, Nebi Timi Ayakama, Yebenya Club and the Dean Eddie Stephens FC, Set Obo Club and the Career United, while you Mama Sports Stadium, Natchez and Arrows AHS FC, and Sweating about Northern City FC, Nebi Piano Timi Ayakama, Elhon Yan Quantum matches, Yebetimi Abaso, and Wechi, Yebetimiana Kotoku Royals, so and Sweating about Swadro All Stars FC, Yebenya Elmina Sharks, so Mobo a Young Red Blues, Sasuna Club and the Dean Eddie Koforidia All Stars, Elbow Soccer Intellectuals, Golden Stars FC, Elbow Rose Park FC, Yebenya Mediama Sporting Club, so Mutimi Abo Barikese, Holy Stars, Yebenya Club and the Dean Eddie Sky FC, so Obo FC Samates, and Wachi, Yebenya Dreams FC, so Obo Susupribi United, Nabi Biatimi Ayakama House of Folk, Elbow FC Nani Abedi Pele Team no, and Omoniomo Eddie Elbow and Koforidia Fie FC, and so Betimi Abo Acham Divisi, Natchez and God FC, Etimi Abo Vision FC, Great Olympics, Elbow Golden Cakes, Nalegon Cities, Etimi Abo Accra Lions, Nabi Piano and Sweatimi Ayakama, other matches a Bebasono, Yebenya Hoho United, so Obo Home Stars FC, Accra Athletics FC, Elbow Flowo FC, Natchez a Heart of Lions, and Sweatimi Abo Akatesi All Stars FC, when you know matches a Hodra, Etimi Abaso Area Hunsemno, Etimi Atuja Nanopai. On this note, Yemfa Fisemno NC Ewaha Nanopaino, Aquantuano Jawbeko, Naobeko, Aquaben, Aufaswako, a baby Bakupena do any last chance travel and tour for a country on Shishano Quadamo, na Omo Mwo, Nabi Piano Ensu Entimi Enya Kama, Emfa Emontiano Pai, Ubetu Kaina, a last chance travel and tour, and I knew Edin Saboso, not yet Timia Nabi Piano, and Sweatimia Kototi, Eddie Amon, and they almost in control, Ebia Uni birth set, Uni visa, and answer passport, Audia Bra, Nina Yababo, the Wetimia Bomotin, Ya birth set, Nibiamon, Yajinaswa Buano when your passport, near processing Visano, and Sweatimi Ediamontinado Pai Utimi, now control no Peso Tunquadia, and Fancoma connection, my neighbor Yatri, Oshana, who now queen Sembri, Bomodin, now caught last chance travel and tour, not Yentimi Mwo, Nabi Piano, Entimi, and Yakamapaso, Germany, Belgium, Italy, Netherlands, France, Singapore, South Korea, Switzerland, Mexico, Ninania, Buanwaka could draw some dream, Nabi Piano, and Sweatimi Ayakama, Kumas would only HMO, Bokrom Junction, Yanni Church of Christ, Son Jano, and a DNM, and Wechi, would when him, our cry, Watimota, Kissima, Kofme Plaza, and Muha, and a Butua Pojuma, a Yafra Frey. Oh, 0543 56 5968 0543 56 5968 and what you for 055 398 5231 Nabi Piano and Sweatimi Ayakama Ediaman Nano Pay Yamram Natchez Neno Yamfayani Enchem Ewa Tiko Home of Stores Massa Bronyane Ba Cotonio Manufacturing Price Najini Sebebri Nafa Coffee Nabi Piano Entimi Anyakama and for my home theaters now pay Sasune Provisions Ahodro a Tiko Home of Stores and I'll do any air tray so pay your TV stands Ahodro fridge now pay standing fans, ceiling fans, gas stove, we need pro when you blame cylinders ahudo, home theaters, woofers no, a article stores, and waiting, whoop and yoma obey me a diaconi pedrenum, nabi piatima come a bit samu, drinks at the Kodoko diahudo, Nina on say cabio article home of stores, nabi piano and sweat me ayakama, upe cooking oil sahudro, we need pro when you blame for any trim, not yamwa, your tomato paste ahudro elho, sasma sidin mackerel, Ninano, when say cabio article home of stores, nabi piano and sweat me ayakama, at Yama one crazy crodium, and it just am say, a bonnet from Passage to the 19th was it on the factory price. Nabi Piano Entimi Enyakama, and Farmer Nkoranza when HM, our old magazine, at Tokwano, Nayana Bronsa Cassianwa, and I'll be Huna Chaquine, not just watching me a quaquagin on my panibi, Nabi Piano and Sweatimi Ayakama, Eddie Ama, Ayafrefana, enquiries been up as a way, Fred and a article of stores from penning for L0243 629295 0243 629295 Nabi Piano and so Entimi Enyakama, and Farmer and article of stores, and I don't pay. Gosway Senior High School, Makacho 2023.
2024 academic year no wo mo egusu e ma admission eno nti fo ani chem na chese school mo na bibia entimi enkoto tin sesem kwan eno nti na wudi wani e chem God's Way Senior High School na chese wakọ akọ admission no courses ahodo pi ekoso eno nti e bia ma pese okọ general art, business, home economics, visual art, any impo general science, Greek ni nyina no ye di hu dwuma anase ye courses ni bi e ye God's Way Senior High School for wani chem makato se ye ultra modern facilities uba hostel a woni pro no wanya blem ubenya ba bi patimi ada na bibia no enso atimi aye kama e God's Way Senior High School say ye remedials na person twini nyina no wodi wani chem e bepoa na bibia no atimi aye kama de ma ene God's Way Senior High School dance from other senior high schools no and some more professional tutors ebi mpo eye waye examiners o mo gimre amount tete na bibia no enso atimi aye kama e de amount eye enquiries na person ye from panimfo and as school authorities no e was 055 5500276 055 5500276 na yamwa na ne remedials no train once and for all na bibia no entimi enye kama on this note ye na homra pa ye ram e wa manfo cross so na chese amanonisem latest all updated stories no ye dia bro e was Sompa 90.7 FM ye basisia. Are you ready? Na bibia timi aye kama makacho se dwumadie na live Sompa TV on YouTube wo kono wakobo ani akoma na no pay eno achi Sompa 90.7 FM on Facebook no wo betimi ade wani atwem na chese latest all updated stories ahodo wo so atimi akobo ani akoma na bibia na timi aye kama na mom wo bo ani akoma na wo share no wa like na wa ja comment na enso hodom prepam no ye beje brani atimi akenkan enso atimi ade ama quickly and starting some na ye rama boxing mu na onim se nyame ya adoma 23rd of December elsewhere was Saudi Arabia daje enipo so ni nyina ne se boxing one of the legends Abrantian Eddie Anthony Olefami Joshua woni Abrantian didi Jonte Walter Tyson Fury adamfo no wo mo de ebo ani e wo ma ya de Saudi Arabia kra for on right ho ena side game no enso etimi abaso ani later sa eba na no pe wudi wani chim e wo Sompa 90.7 FM on Facebook wo bo se mpanyimfo ni nyina da screen so otim sampa ye wo bema na ye wo bema wutim sampa wo bia e keju anyame ya 23rd of December sa game we no enya de se be ya asembofra sika da so no masa wa obebu yonko no wutim sampa bibia betimi akoye enso atimi ediama na bibia no enso atimi aye kama 23rd of December ewo eye omoya didi Saudi Arabia clear from Riyadh eho enya adaje enipo so eho ena sa big boxing bout no enso atimi abaso na bibia no enso atimi aye kama Anthony Olefami Joshua ena Brantian didi Jonte Walter ena je ebo ani na bibia no enso atimi aye kama onim sa after se papa ni didi Tyson Fury obu Jonte Walter wie ye no enya de se watimi akontokwa bia biem sa so na Brantian didi Anthony Joshua the last time okun ye no now team say almost a year ago and otimi kontokwa and until no bia bua no huye and omdi ba be bua ni anya asembofra kra nyame ya do on the 23rd of December yenwram e football mu na chese in association football no yenkwohwe latest a epa wonim se manya de ato anim se nyame ya aduma ya de se 2026 World Cup no ya de se qualifies na eba so sa European Championship nyame ya aduma 2024 etimi abaso na so far de tie ni ya de se European Championship no and they qualifying matches ni bi eba so omaya ni din Edi Cyprus ebo Spain Georgia ebo Scotland na chese bibia na timi aye kama ni group A matches ebetimi atodwa elsewhere group F European Championship qualifies no yebenya Azerbaijan se ebo Sweden Estonia ebo Australia na chese bibia timi aye kama omaya ni di Bulgaria ebo Hungary Montenegro ebo Lithuania wenyina na matches ahodo etimi atodwa edi ahonsem no eba na no peli Liechtenstein ebetimi abo Portugal na bibia timi akoso Luxembourg ebo Bosnia Herzegovina na bibia timi akoso Slovakia ebo Iceland na bibia timi akonkant we no matches ahodo European Championship qualifies no eno enso etimi abaso yenko pm CONMEBOL na chese World Cup 2026 yenko qualification matches ahodo ebetimi abaso Bolivia ebo Peru eno achi Venezuela ebo Ecuador na bibia etimi akonkan yebenya omanya ne din ukopiem Asia hoso qualifies ne bi etimi abaso adese Qatar ebo Afghanistan Kuwait ebo India omanya didi Japan etimi abo omanya ne din Malawi womo etimi edi ebo ani Syria ebo North Korea na bibia etimi aye kama South Korea etimi abo Singapore
Singapore, Thailand, Airbo China, not just a Bibia Timiakoso, Malaysia betimi abo omo din, enso de Kazakhstan, omo di Oman, betimi abo Chinese air tapia, na Bibiano enso timi akoso weno, matches ahudwa etimi abaso, and what benya Iran, so mutimi abo omo din enso de Hong Kong, na Bibia timi akonkan, omo din de Philippines, abo Vietnam, Iraq etimi abo Indonesia, omo di air Pakistan, betimi abo Jordan, omo di Saudi Arabia, abo Pakistan, enso honma, ni nyina fixtures ahudwa, coming 2026 World Cup qualifiers ekoso, omo continent efro Asia, omo di UAE, ebetimi abo Nepal, Yemen etimi abo Berama, na to se bibia etimi akoso Australia, esu etimi abo Bangladesh, na Lebanon abo Palestine, na bibia na etimi akoso we no matches ahodo a eboso yeri ho nsem no etimi atuja, yewram na chese tidbit ahodo a eba na no pay no, yemfa ho nsem no entimi emra, na bibia no entimi enya kama na legend Owoahene Acheampong, won fa de akatwe no entimi emra, na kopiomo club and did Brighton and Hove Albion, later sa ebo mo young striker Bronte and did Evans Ferguson, boy na juma obona no e enche kra na mbeka chosa Bronte no yetimi extending the contract in 6 years, 6 solid years, and a Bronte na etna ho na Sompa 90.7 FM tip of sports enquiries ayakoye and research as a boy we no I just say no we club na say pa Bronte and did Evans Ferguson no striker Edma Brighton na yes no ebetimi aba be record signing player in the history of English football. Yes in the we Bronte and the Moses Caicedo, on only 115. Yes, in the boy when the buyout clause no, and you're more than 150 million pounds. Chelsea Timothy the farm Moses Caicedo no, and until we are club now, pa branch and the fans Ferguson. Masa no prepare a sans a Brighton for no, woman yabri, Oma Maso Mubediagro, Womo Babe Giscana Piano, and so to me I come still on Brighton. Later, I'm in second, and he said now Branty and the Cairo Mitoma, was in a kind of Japanese national team no, Diametin said no World Cup qualifier 8 million personal, and yeah, there's a Cairo Mitoma bet me as Yakai. Nyina say boy na timi akwa konya injury and nti boy ni si akan a enya de say beye no later sa epa yenkopia the German Bundesliga later sa epa say FC Union Berlin officially wo head coach matimi awori nkonsa aja panyimpa no kwen say after say panyimpa no be PM no 13 defeats na watimi anya and wanya 1 draw and 2 wins and panyimpa na timi anya watimi sampa wala ni be ka say mwade mo na ba viere enya je epa say na FC Union Berlin yetimi awo coach ni nkonsa wo no enso etimi akọ na chese yetimi apa coach foforo and no latest epa na ne wonim say 2024 aka just a month na chese ye 2024 mu na the epa say ne Euro 2024 a ebetimi abaso no official buy ebetimi ade abono ade so matimi ade ababonten systematic the better screen so now so watimi ahunu bi masa ball no tim sampa quality no e wo soro ye papa eno nti ne ade say Adidas and atimi manufacture ball na wo mo enso ade ababonten latest no yere ema na ropai e wo dwumadie no so na bibia atimi ayekama yenko pm e German Bundesliga no na latest epa and say ne Bayern Munich bobo kono Branty and the Leroy Sané Branty and the epa and say ne sporting director panyimpa ne din fraud was he amfan to boy no amanfo keka so betimi akọ was he Branty and the Leroy Sané wo komu project no woni ba bia akọ wo tena ho abo adwuma na bibia na so atimi ayekama and latest epa na ukopiem national issues kakra not just latest free national issues no mu baro yere tujadia die tienie adese ukopiem o me and din enso de France Branty and the Eduardo Camavinga the maintenance Branty net me pull it out from Lily Bro France or national team squad no the urban say boy net me kwakunya knee injury nemum yes na test bet me akoso no ma the extent of the injury so Branty nyame ya doma after international break no bet me asi akan and I say ontimi ensi akan ti na adese test no bet me akoso na bibia no enso atimi ayekap. You know, later, sir, Bedia Hunsemno, and so 8 Atuja, still on national issues. Now, Branty and the Eddie Hendrick, William Samakat was a boy, no, I dare say, no, boy, let me up on Martin, I could PM out the South of Brazil, woman national team camp. Now, boy, you got granted an interview, and your business Hendrick now, Crano, a dear Ben, when he do club in the party, when he do Hendrick, see him fan Tuja, was one on any yes, annual man, was it your all here anymore, and he said, any Monday, betting me a costu, and to see Uncle Clubby, Yanko party, and Yadias and any just annual man. Nemum or focuso on the football career and I am command Kodani friend Hendrick no one ensweria tuja yeri hun semno epa no nim se nche na mbeka cho se papa ni tin Edinino Espirito Santos our manager Edema Aldi Tihad no yetimi wo panyimpa ni nkonsia na de eba ni se ne panyimpa ni tin Edi Marcelo Gallardo ena ne yetimi apa no janisho na Sompa 90.7 FM ubo se Marcelo Gallardo ni mfoni no eda screen so no ena ne yetimi apa na opa no be fight man Aldi Tihad wo mo enso akachia eno latest epa ne
ɛwɔ Portugal national team camp later sa ɛba and it's a Man City ɔmo player ne didi Matias Nunes boy na timi akopra ɛno nti ɔno so redraw ɛde afri Portugal national team squad num ɛno ɛyɛ later sa ɛba yɛre ho nsɛm no ɛnso ɛtudwa ɛwɔ dwumadie no so ɛne ɛwɔ Manchester United later sa ɛba and sɛ panyimpa ne didi Richard Arnold after 16 years of AS chief executive officer panyimpa na de sum ne si na kyɛ sɛ watimi akɔ ɛno ɛyɛ later sa ɛba na no paya yɛre ho nsɛm ɛnso ɛtimi atudwa ɛno nti after 16 years no panyimpa ne didi Richard Arnold wɔno ɛnso ɛtimi de sum ne AC ɛwɔ Manchester United na bibia na ɛnso ɛtimi ayɛ kama ɛno ɛyɛ later sa ɛba na akɔpia mo Anfield that later sa ɛbobɔde ba na no pɛyi ɛne sɛ club ne din de Liverpool wɔn de wɔn ani akyɛ mo club ne din ɛnso de Wolverhampton Wanderers wɔn aprantia ne din ɛnso de Ryan Nuri wɔn so mo kɔ akɔhwɛ sɛ wɔn nsa betimi aka boy no watimi aba na wɔba bɛbɔ adwuma in January nti January no Liverpool betimi awram na kyɛ sɛ defender ne din ɛde Ryan Nuri wɔn akɔhwɛ sɛ wɔn nsa betimi na mom diamete ɛne sɛ Wolves nya na dwen sɛ obetimi atɔn boy no ɛno ɛyɛ kakra ɛbɛ de ho nsɛm no ɛnso etimi atodwa na yɛnkɔ wrama Chelsea apprentice the D and so the Conor Gallagher. Now, Biden Yakobi and Samasa now crown so far 2025 now contract in a year and yeah, there's a Chelsea penny for a Kabia show and they Wubetna now Ubeko was one Chelsea papa and Untinya, yes or no, a branch and the Conor Gallagher. Why not just say oh free Chelsea not Nassau count was a fans in feeling brutal and into also Philly fans no and into a GD pass and penny for a bit minutes in Kunya, not contract extension no, where Timmy and Swassen sign, never be a Timmy I come on the guide and Kowakatano and Timmy Cody Sankomona, yet the latest na April nano pay, na Diego Costa, the fighter, na Costa CM Fantuja, Yakobisa Costa, now cry any time be a Wusi Academy Chelsea, no, Ebia, Tambia only place, Kuntokwa, Tambia Hunachas in a Yam Patamua, not just a Ube Tublo or so, no, Adebakwe Buana Pano, was the academy players, no, woman, Omo Bobo, Mobon gentle, no more Bobo, said the Sabion Fichino, was so much Bobo, now, Omi fighters, and into Tambia, Mujago Pramanaswa, and was so Mutimi Kuntokwa, a Banse Bra, Emma Bipia, and so to me, a Kamani and Command. Diego Costa, Wari Etuja, na Abrantiani team, and swear the Darren Bent, Sasson Abrantiani team, and swear James was proud, and Panifoe, and Aquadin Como, now according to Common, Gary Southgate, don't win him Gentia, West Ham Abrantiani team, James was proud, Yentimi and friend Netan Piano, Abrantiani team, Eric Calvin Phillips, what a bench, oh Man City, and so there be a freno, Nancomo say, and an Omutimi Erituja, our age Madinoso. Can play like the pivot, the deeper role, like what Calvin Phillips does. I might have thought the same thing watching him at Southampton, but I was actually really surprised how well he gets around the park, the way he does the defensive stuff, but also pops up with assists and goals. So can he do that role? Of course he can. Let's have it right. If he was playing for Man City 100%. Or one of them, he's in that squad. We've got you to talk about West Ham as well. Yes. At the beginning of the season, you as a West Ham fan, or West Ham fans, what are you thinking? Are you thinking differently this season because of the huge success you had in Europe last season? Do your aspirations, expectations go up on the back of that? Of course, expectations go up when you win a trophy, you know, but we started well, which then amped the expectations even more. So now that we've gone through a little blip, people are umming and ahhing, and because of the expectation going up, that's why there's so much, I'd say, negativity around the run of games that we have had. But the Olympiacos game and the game Sunday against Forest, hopefully, was a blip, and we're now going changing and bringing back the form that we started with. Does it shock you when people talk about, you look what David Moyes has done for West Ham Football Club? I think he's been brilliant. Mm-hmm. He won the cup last season, but even now, as you said there, these run of games where it hasn't maybe gone to plan, people are like, do you know what, maybe it's time to move on from him. I mean, can you understand that? I don't, but this is what football is now. Yeah. You know, if people, no matter how successful you've been, people are ready to jump down at your throat and say you need to be outed if you lose a few games. I think in terms of us as West Ham United and the manager and David Moyes, I think he's earned the right, being one of only 3 managers to bring. Eno kakra etimi ebaye ewo talk sports wa eno nkoma ye didi fa Gary Southgate panyimpa no enso ehona wuram ewo FIFA catch led by Jenny Infantino officially wo se ne under 17 World Cup no nyame ya aduma 2025 apples wo de 48 teams and countries ene betimi akọ participate ewo under 17 World Cup no enso as after that no wo de eba 1 year enya de se bebo no 2 years biem eno latest a free FIFA catch eba eno nyame ya aduma from 2025 apples and 2025 no Adea under 17 World Cup no ye the eba annually every year ye bebo na bibia na timi aye kama eno update eba ye gina so na ma no nsem no ye timi Adea si enso na no pay no wuri wani be chem Boa Herbal Center
ko na kwaji apomdin mapa esan se enchene ede pa enu nti nei wapomdin ne begina brand dia obo herbal center na nano pai me kamfo dia mo esan se ho no wo kwaji apomdin mapa na bibia na timi aye kama enso edi amount enu achi ye behwe ye wo mfidi akukuda ma ye di doso nipadua no yade ben na etete wo hepatitis diabetes infertility be ma de da bia me kamisi wura ne mfro mi wura wote kwajo papa kwam na papa ya papa akwa no de kake se dwanam eba ne se ha dwen anopa ifu ani kyerem na bibia no entimi enya kama entimi emfa ema eba ne sa wugina na so se peme adechi a wo be sori na utin se tenkom na bibia no etimi aye kama atimi ediamanto boy herbal center ene betimi aboa o ene boy herbal center darumo de odin herbal bitters na pa odin herbal capsules no de apa enu nti be ma wo bo afotabra anajo be ma edu anajo a na wo tetententan be ma edu anajo a ma me adware awie de ahwene aguade so abo powder nanso still enya ade se wo de ade kwabo ade so na bibia na timi aye kama be ma de nonkro ni nya ba makwakudonso no huntini no enyi yi se ECG wire na chese fa wura ade kya yen samra ni miwura eba ne sa otimi champa bibia ekoye atimi ade amao eno ntifo ani kyerema obo herbal center na yemu abema obegina na so se peme ukwa adwuma me bo no numa na wo pentema bafie abedidi soro ansa na wadidi fom na bibia na timi aye kama enso ade amao Nkoranza wode wani etema wa ade hyeman ye gas filling station na chope wode oduru ha wode ebisa obo herbal center wa hyeta ba bia ye beboawo na wapom je no enso atimi agina brane ade amao Fred Dr. Obo na no pay e wo 0249 761 508 0249 761-508 na mom sha no so obo herbal bitters no eno enso wo dwa so we no ginger kakra wom na hu se ginger no ebo biebie ntini num ema bibia timi eye kama eno ntiko na fo ani kyerem ewo rooftop eni city cottage na no de okwa wo se ope obo herbal ginger bitters no eye kama bruta won saka bia beboa na bibia no enso atimi aye kama edi amount na enhihye no enso atimi akoye na no pay Grace Gas Medical Supplies wom se menkancho eye apomdi ho akade enko na wo pedia eye Grace Gas Medical Supplies ena odo wani etwe ye boa na nhyehyɛ na timi akoye enso de amount eno se wo pay your blood pressure monitor won say kabi ye boa na first aid box no watimi anya bia kosi fie o se de be ya mofra no bi complain pe ntempa na won say timi akabi ene eye chart no ye se brane ma obi saso na ye boa na pregnancy test case no emeba wana masa ye si bom ye si ye November emu the whole of October wan hunu hwe November is hunu hwe wote ho ni nyina ne se wan to sanitary pad mame to anamo na wonyem dia ne wo ya yate na kwaje pregnancy test case ni bi na emwo na bipia no entimi enye kama systematic dia ntempa na de na de abre no na pampers no wa start ato ntem na bibia no enso atimi akoye enso edi amount eno ntitu na monafo ani chemo Grace Gas Medical Supplies na yemwa medical appliances bia no Nkoranza produum ha de wo san ho a na chese wo kwa akoto fake for any chemo Grace Gas na kwaje quality ne mumenya quantity na bibia no entimi anya kama emfa emma Nkoranza Edra Road we Star International School ene dia nim hwe saso na betimi afreye e wo 020 070 5528 020 070 5528 Director Nana Kofi Babia obi anopai mecha opa minim se bibia dedem enso on this note yere nsem no etimi asi na chese legend Owoahene Acheampong na Adea Akye Abia nyina etimi aba enso honum Abranti and the unity etete champion striker etimi boa production team saso na Abranti and the edit systematic na daroma and Sompa TV on YouTube Sompa 90.7 FM on Facebook no yetimi ewuram ho enano pay ema bibia eye kama midin and eben the sports maestro yakram sports. Mapa abeda bi se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a uni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo hene fa ebeyidi afiri ho menim sabre baabi a wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim baabi a koko no adi wa koduru ni kasam wo hintasam wa sabre ya wo temenkan medema wo se edin no 3A co capsules ya koko master mesra wo tie na sha no nso baabia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107
3A co capsules aduro yi ye cocoa master yi mo amu wata chiman ene ne mpɔtamu mfo mani nkyerɛ efa fɔdwo ɛna afei so Gordon Amankwa hɔ ebiemu nso Nkoranza ene ne mpɔtamu Africa Herbal Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwɛ animu ahofadie Herbal Amos Efa Chemical ɛna abibiduro depot. Mami adumei mesrewa be yi niam esu anso ase me na ahya ase fifirigu ahwe bi mpo bebobo enti sika kakra wo fa ko ye eho niema 90.7 FM ebi po se go kan ni mo an atekwa ne hene na bro sana se wo no na me hunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da you fi niema ni bi kan ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofiri yi emom Atiko Home Stores eniema no bu afunti ena ma sika no to ne dodo mu Atiko Home Store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker table top and deep freezer ice chest ya ye can call me size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see a free 32 inches kopem size bia wo peno na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey Irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e free brochin so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray and toast cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de be spray no ne bo efukra Atiko Home Store was 0243629295 Atiko Home Store. Tano factory price. Ketios Marketing Agency. Wamo enede 5G drink. Till 5G. On 5G. Na so people say 5G na den eno ye technology na nam say debi. Tieni ye. Your green tea. That is the first G. Your grapes. That is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius saying 5. And the 5G na say no. A non-alcoholic. Ubiet minumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. And afe bakwa also add the aperitivo. Nina you makwa fan the Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome heavy do abrosanum why honey tuno. Dome heavy do abrosanum ho any tuno. Number is 0246 270 221. 0246 270 221. Sompa 5G miso fruit drink call for Co-Presto Obu Nyesuro 21st Clinic and now Bojibo Ventures. Nananom emwaduma nyina afrosie die nanso wonim enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibrem ha asoye etumidie bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a aye kwankoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina dwane ene Obo Hebafo se wo hu ekira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo Kasoa Techiman ana Nkoranza nso Obo Herbal asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Adea Herbal Odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo Herbal abibiduro kasa Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye nyina ema ala construction and training center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre ala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling numpo ene kumino ala construction esi adan
dan eton fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students moya building and construction plumbing anase tiling no ubetia be attachment ewo Alala Construction and Training Center yeton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene di akeka for Alala Construction ewo 0540379381 ana 0249591700 ana so say 0246702306 Alala Construction and Training Center se ubesi wudan no a freye na yensi enwie ne prekomao. Hey, Ataje, yate dene, eradi dawase, masters, moye aluminium and a glass and wojumano. Se said ye come one G, if we said G&G Enterprise, ababe PM ewon Nkoranza, wo di juma sopa. Ne body say aluminium profiles and now glass, and who a candia pa dia. G&G Enterprise, Eddie Husane Abreye, a candiani bini, window locks, window robbers, center lock, net robbers, 40 corners, 40 round corners, and local balls of all colors. Open windows, doors, showcase one candy so many G&G Enterprise. Glasses are good now, blue and plain now. Our G&G Enterprise. Now I'm paying up at the end. Me come from out. So on Nkoranza North and Asa South. Busunya, Don Kron Kwanta, Akumsa Dumase, Sechla Dumase, Adjura, Atebo, Pamedown, so any Kureke and Weshianina. Other four and Kobe Bia, and Koto glass, aluminium, and one candy Bia. Set your price in it here. I won't cry. Kumase, any baby Bia Kotono, China to ha. Na Nkoranza sono ya wa isise dia sonko emma wona otono dodo G&G Enterprise I want Nkoranza Kasajan New Market Kwine so ben Dr. Jesus sano ni amo great agro no e wo dan baakum say afrefra ubetimi afre 0243344280 ana 0247773324 G&G Enterprise maba ama yekoma dweye. Grace Gas Medical Suppliers no kwase mobe don Nkoranza man eni nkura hodo atwa mu ahia nyina ni senti ni se wiase yesua kra yesua yiyare na Grace Gas Medical Suppliers muna mayesa bi kokromoti a yentumi sam homopoda na makofa be fomfidi hodo a yede hwehwe nipadua ni mu etu yare asifiri abrabom mechire fidi hodo a ebo ayen we dada setenem emo ye pomidin no ejira brane apomidi so ye adwuma ko nkura bata hodo moda roma mesi bibia kire mu anyado de meka ne se Grace Gas Medical Suppliers waba or face aid niema wodo ni nyina bi ebi ti se first aid kit plasters cotton wool mesi enfidia wodo edi akotene e wa yare se dwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Gas Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ene niema wodo pi abusu se tam Grace Gas Medical Suppliers a kira kwan won Nkoranza edura kwan no so Honesta International School ne die ni mhwe bibia ni afra homatrofo yi 0200705528 ana 0245372919 Grace Gas Medical Suppliers apomudi ho niema de wo fon na wa fon kwan Empenni se owura fi ukrom hina ben a wojira wadwa base e na mamre so yantoto nase na Masuzi 2015 amamre fie se ya mamre ne amane no onhwe mane nsei enu nti Masuzi 2015 amamre fie di amamre dwumadi a wato ne din se tete obi kan tete obi kire na we ni de di kan kra dwumadi bi se e bekoso wo bono poe mantami mu wo ya ba ya wadi mfinhia no enso kosi dumiedu me kire 7 to 12 na woju hudi se wo betumi aka winsem ana wasokoto krom e de akatwene amana kasa me kire drum language wonso betumi atoto nyom ana ya mamra nyom ni bia akamfo din ene ne nkyerase ene ya mamra ho ade a wonim bia wonso de ya bebuo utumi bube ma akokofru bropata ebre no ani so beba bebube no e de age akyede wonso nim kwan a ye fa so siesie ye ho wa mamra kwan so e de dwene so a ta kansie menyu ho mfrim akyede da tetu obi ka tetu obi kire dwumadi yi so du obedi nkonim ni benya 5000 Ghana cedis ene akyede pi
The better so mienu nso benya 3,000 Ghana cedis. Na the better so miensa no 2,000 Ghana cedis. The better so 9 no 1,500 Ghana cedis. The better so num benya 1,000 Ghana cedis. And a woman wo maka no so, wo benya achede e de free aboafo nchen. Enu nti abatan ni ahwefo, monsori wake na monkofa forms e ma moma no. Se wo tesima na, wo benya forms ni bia to radio link. Akina radio, Nkoranza so Dero FM, Fabia FM, Sompa FM, Echa FM, ne Planet 7 TV, King Tampo Adas FM, ne Nkomode FM, Atebubu nso Atobu FM, Yaji, obenya bi Okema FM. Forms ne be wo mountain so 25th October, the akozi 25th November. Inti abatan ni ahwefo, muntutu mrika nkwamia ya mebobo so yi. Na monkwaje forms ni bi emma moma no. Na boa emma wo monsroma na pie. Jumadi e chichai for ne Bono East Regional House of Chiefs, Ghana Education Service Bono East, Afe Bono East Social Welfare. Se wo pe jumadi e munchemu a, frɛ number se didi so yi 0244 165 083 ne 0552 531 491 ana 0246 344 327. Se wo ya jumakuo ana ankrankre na opese obeso tete obi ka tete obi kira mamre jumadi ase a obetumi afrɛ number se didi so yi 0207 055 988 ne 0247 997716. Masuzi 2015 amamre fie tete obi ka tete obi kire. This is Sompa. Ya boy, ya back Sompa. Sompa FM. Minti obiasa, yenti obiasa, ipa beria si bakugo, ipa mre jo jasi, driving for
di eye oman sana hene de bepem sabre na enora ono na oman mra ema ne tumi se onhwe na onko parliament enkoye presentation no emfa emayen nemfoni na yehu no. But now on the screen the president Nana Adodankwa Akufo-Addo, His Excellency ono nso nemfoni na da hai ono ni tumi so on his authority and a finance minister at parliament ekoye presentation ewo budget mu de emayen enente wo hwe introduction na introduction na mayate ase on the authority of the president not just omampani tumi so and a finance minister Gina enyo omampani tumi na nkasa nko a ene oman no mra enso a oman no mra no 1992 constitution no eka hu ebie apart from 1992 constitution no oman no wo sikasem ho enhyehyeye ne mra bia yato din na yefre no Public Financial Management Act oye samra we no afe 2016 mu ena yede ebaye na aduanom ogina samra yi so ena finance minister call parliament or the 2024 budget ekoto yemra hye bedwafo an anim na afi bia se ye budget afi na ye womu no eya ye hye emunsem kakra ansa na ye de akwa akowura afi na ewo ye anim no nti nora no finance minister emaye the priorities of 2023 enema bia na esi aban no ani so in 2023 na aban priorities no bi ne se enema ema oman sikasem etoto yie no ombehwe ede ato agina sade e wo se agina enti okan se they want to restore macroeconomic stability enema ema oman sikasem etoto yie no ombehwe na omudi agina ede nanamo asisi yie okan bio se ombesan ya hwe se ye behwe na yene IMF enkita hudi a yekope dwetire ewo ho no yebeye enhyehyɛ papa ebeboa oman no ena afi wokan bio se eba ne ye ka ho nsɛm a omude nhyehyɛ ne anamontuo dwumadie begu akwan mu a ebetumi ama yaso ye ka no ano na afi okan bio se ombesan ya hwe enema ebema oman no mpuntuo akɔnanim na ebema manfo dwetire aba nema yede ye dwetire so hyemu a ebema ye mfaso no enonom ne nea obeye eho adwuma eno ye 2023 priorities the finance minister enora okoye okai yadwene ewo ho enti ye ba eye enema ema o man sikasem toto yie no sade esi ye adwuma esi efa ye ewo afe 2023 de no emu a sei na etie ye real GDP no ni nyini no average le no enyini ohanche mu no miensa achipo mienu ewo afe 2023 na bosome miensa na edikan no emu anase na bosome nsia na edikan no eno da nchene a ye dwetire a ewo amanone ye sika ewo amanone ekoba se ye ho kire ya ye betumi de akodi edwa no eno no nso no na emusika no dollar no opepepem mienu achipo mienu ya na eno ye bosome pepepe eno no that was as at the September ending sana na etie afi ye hwe ye overall budget deficit na ye sika ye say ebenya ne sika ye say ye didia ekamu a ewo say ye kope ebesoso no na 2.1% of GDP eno no so as at August 2023 no inflation said ya enema bo si kone ye to nema said ya ne bo no esi ehurihuri kone nim no eno so ye duru September 2023 no finance minister bo amane se na ohanche mu no aduasa nwotwe achiripo baako ena afe nso ose ye babeduru June bosome awie ye afe 2023 no na ye current account ye sika sem no said na ne tebiate no so obu hu akonta wo ye japade a ye woni ye sika nyina mu a ye keka mboma ye ka ne GDP no
na eno ye ohanchemu baako ene nachipo baako afei yebedu September no awie ye wo afe 2023 no finance minister ema yete ase se sabre na ye ka ye de nyina total public debt no na ate afiri eye ohanchemu eduoson baako achipo miensa aba efom eno no ewo GDP no emu no ubu akonta na abegina ohanchemu adu sianson achiripo nson ewo GDP no emu GDP no ye oman no ye japade a ye wonyina ye sika ne ye bibi a ye no oman no mu no eno na ye kekambo mu a ye frɛ no GDP eno enti o hwɛ quarter 1 ene quarter 3 enti quarter 1 quarter 2 quarter 3 quarter bia no afe no wo mu abosome edumienu enti no uchemu enan a ebeye miensa dina test abosome miensa bia bosome miensa edikan bosome miensa etoso mienu bosome miensa etoso miensa no finance minister Nora na konta abuo mu no o kire mu se sadia amamuo no ne hyehyeye no esikoye no edi adanse se aban abo emoden ne modern a wabo ne se sadia na sikasam na yese ekọ amamuo hyehyeye no sadia na yese ekro no saa na ekro ye nti no ono to no din se eno boa ye ma aban to me turn the corners ana the corner ewo ye economy no emu na ye kọ ye nim no obehunu corner na o se ya turn eno okan we nyina wie ye no ena oba be kire ye afi 2024 eye yedibro nya wie afi na ye kọ wura mu no budget na ye be ye no nema budget no esi na niso ana budget no hwe se obetu ho anamom finance minister Nora wo kire mu se Adea o aban no bebo moden afia ebebai se ye beboa na modern bia ya bo wo ye mamuo ni ye sikase mu no ye betimi aso ano na ye tintim na namo ama na gina ye na afei enema ema oman sikasem toto ye no eye eno nso no wo de na namo atintim ye wo se ade ba akon 2024 ye simu a ye beye ebio ene se ye betu esabia esa no a ye twa ede ama ye ho no se ye ka no se de ye ka no kwa na ekosoro no ye betime ambre ano ase na aye sustainable emma emeje ye nsem ewo asetena no emu ewo ho enom eno achie no finance minister say ye dibro nya we in 2024 no ade ba ko a ye beye bio ne se wode emfie num empuntuo hyehyɛ bi esi nani so ewo budget no mu a sanfie num na ye hya ase afi 2024 no emu no efiri ho no mo kɔ no se ye nyini no contentem ede emma yen sanso na ɔse ade a afi 2024 ni esi ye ne so bio ne se modern bia yabo efa the sika besia 3 billion a yakɔgye wɔ IMF ho no yebetumi ahwɛ aboa aye ho ede aye adwuma abu ho akonta pepepe ede akyerɛ IMF ho no enti saa besia na yɛkɔgye ye no program a yɛde nhyehyɛ yɛde kɔto IMF anim a wɔn de sika no ma ye no wɔn atodin obrofo kasa mu sɛ extended credit facility eno ne program a aban ede ekoto IMF anim afi nso no wɔse 2024 ye nyina nim sɛ ye abato afi enti no aban be pesika na yede ato aba no a abato no ho enkoba asembia ena ohwe ni mu sɛ afi 2024 yabakosem nyina sɛ Ghana for no dia edin kan ye japade a ye wo ye dwetire nyina ye sika ye bibia ewo man mu ye keka ne nyina bomu a dia ye kan gross domestic product GDP no ye beko 1 trillion eno ene baabi ye beko na o se yetumi yo a ebe ya abakosem esan se mfia duosia ne akire a Ghana adi no saa na montuo we no ye ntu bi eda nti se nyame boaye na yetumi yo a ebeye abakosem a edi kan ewo ho enti osan ka bi say GDP no afi o hwe ne mu the 1 trillion no a ebeko no sei ena osusu no ede amante ekoba ne saade a na saade a aron na chese yempuntuo no insese yebeba form no yanimu a ena yebekro enti eyade a o hwe ne mu say afi a ebe no ye GDP ebeko nanim ewo ho enom
na enema ema oman sika gina yie macro economic target no the esi finance minister ni so afi 2024 o say ye real GDP ni growth no o hwe ni mu say ye benyini ohanche mu mienu achipo enwotwe ye ba no non oil GDP na ye dwade a ye wo a eno no oil no egina nchen no ye hwe 2.1 ohanche mu mienu achipo baako afi ye dwetira ye de asi ama no ne se ye ho kyere ya ye beko akofade akra neema ba ye manmu gross international reserve no o se o hwe ni mu se next year ye nie kura no ye dwetira ewo ho no ye mfa no be ye bosomi mienu o se 1.7 man not less 1.7 months of import inti ye sika ye de beko akoto ama no ne ye dollars ye de beko akosie ama no ne na se ye hia se ekoto oil ye hia se ekokra neema bi bo man yi mu a Ghana fo benya bia yisu a anye hwe kora no ebetimi de ye atwa be ye abosome mienu ewo ho enom o hwe ani mu se afia ibesim no inflation beba fomwa kopem se ebeduru 15%. Sesi a ye ka say inflation 54% ena ate aba 35 ho baby enti finance minister said next year or share ni mu say inflation said ya neema bo si hurihuri kosoro no ebete aba form ohanche mu eye edunum ena ye dwetere edunum ena ye dwetere ye primary balance no of GDP no obehwe say ebeye 0.5 90.7% of GDP. Afei also obepe sika bebre afei wei na baabi a finance minister abepe sika no enye nyina na beye besia ebi befiri yentemamufo na ye ho na baabi baako ebefiri yentemamufo ye ho no eye property rate mo amu we japade no mo betua sika na finance minister say wo mo tena se ye nkrata ye nhyehyɛ no nyina no ye hu se ajapade maako opepem edunum ahansia duoson kono ahanson ne miensa 15,679,703 billable properties ene ajapade wo man mu a yebetime ama wo tua ajapade no hoto na obi etua ne de obi etua ne de no na o man no nya sika firi mu de eyo empuntudwuma na finance minister kire mu se saa enhyehyɛ we ne saa japade opepem edu enumei ho bill na ene kwan abefa so obetua no o ma ye nhyehyɛ ne nyinaa wo abefo afidie online no eso enti wo japade te se efie edan factory ne niema saa ubetumi akọ na wakọ online no so na wakọhwɛ minim say in the coming days no on betre portal na obetumi akọ no na watua afei yeba no niema yebedia ye expenditure no akontabo no kyerɛ sɛ ebehuri akɔsoro 21.3 billion ebehuri akɔsoro 21.3 billion afibia no sika yedie no de ya na esonsene ne ayedie ene ne ayenya enti eno nso no ho asem no finance minister ka sɛ GDP no afi 2024 ekosi 2027 no wo hwɛ ni mu sɛ yenyini no ya ade a ebenyini afiri ohanche mu mienu achipo miensa wo sesi ohanche mu achipo miensa 2023 na ede akosi ohanche mu achipo mienu achi nwotwe 2.8%. na by the time ebedu 2027 no na yeduru 5% of GDP growth. Ye said ya yema ni nyini ye dwade ne niema amanfo ye no oman mu nyina no na ye nyini 5% eno ho asem no afi eto ahodo bi enora aban kan se finance minister kan se oyiyi de afiri ho enom emu baako ye emakọ afikyira niema ye de siesie wo mo ho no saade we akọ ye adesoa ama emaba wan titi nkwada amayo na omukọ sukuu ene awofo a wo mu dwetire so na yentimi nto emfa ma ye ma no setifo be kaya afi we ya mu nipa bebre organizations bebre binu kura ye demonstration
akọ parliament a petition the speaker ama speaker kura ka ho asem e parliament finance minister tie na nasem o kan say obeye zero rate VAT locally produced sanitary pad ho sanitary pad a ye beye ne Ghana ha bia mfie num eno no ye mfa eto ento so eno no omo ye no ye mfa eto bia nto wo mo say ye free say beye a omo no so ya ne bo beye fo ama wo mo a omo to bie no wo ma tumi akoto afi finance minister kan bio nso say enema a wo mo de ye sa enema ni nyina raw materials no akande a wo mo de ye sa sanitary pad na wo ye man mu no eno so mfie num ye mfa to ento so emfa emma wo mo eno ho asem no finance minister kan bio say entoma tax wo ho woye bosome tax wo ho woye bosome adwuma na yetua wo ka utua tax wo ho udidwa na unya emfaso a utua to wo ho na eno na oka unze sika no bi wo ho a tax free ye wo threshold bi wo ho a udi a eno na usika no ye je ho tax se usika no ye bi abaye 300 cedi 200 cedis a eno no tax no enka no aban se ana finance minister say no so omo san bebiem ama nipa dodo na abasa bracket no say be ya nkrofo ho ebe hen han wo mo afi o say aban ne Ghana Medical Association adokotafo ku ewo ye man mu dok say be ya dokotafo ani beje oman mu omo ho be hen han wo mo na ombe di aban be ya ma wo mo apart from mu sika wo marketua ne bibia ne say wo ye dokotani na wo kraka de baye man yi mu a sika udi be yi eno no ni nyina ban se ye de be chew ye yi eno afiri ho enom posoka sika no ayene ye yi ni nyina afiri ho ena aban kan bio se wo mo ye rubber ho ne ma plastic no wo mo no nso no ye be review eto na omutua na yasen abiem de wo mo no de na ebia kan ne de no mo ya adwen because say omo ye plastic no ene sa na ma na environmental pollution say environment no enti no e wo say ye je wo moto ye je wo moto a ibenya sika na ye de apra bola na rubber no eye e de maye no enti eno no I think it's in order enti aban so be review no expand sa to no enso wo ho eno afi aban so be review rate and fees was stamp duties no so stamp duties no ne auto drinks ya say over 5G a sa sticker keto bi na carry so no nitino eso no eno na ye frɛ no stamp duties no and eno so aban say obe review sa rate no but here ne review we no de minim say all review amana aba form and all review amana kosoro eno de normally Ghana say eba review I call from man e kosoro Bebe bro man we dey eba review dey e kosoro enti eno so the finance minister kan nora no ebi na ye chechire mu ma menka ye tiefo say Adea Akye Abia adwumadie so nie enora finance minister ekenkan budget 2024 o kan sem bebre na o kan brofo na budget brofo no nso no sabio wote brofo kra ne ntiase ne ye sononko enti na ehia sa no pay ye kyerɛkyerɛ nsɛm no bi mu ema ye tiefo ye nyina ye te ase pepepe ewo ha enom ade ba ko Ghana ye nye ho ade no ye oman yi no ye bibia na ya yo no brofo ndi be wi ase no na brofo so eduru nti na ade na ayira ye nyina se wo mu bu ye ko mu kura ye nse da hu no edina nka me hwe animu se nka budget no finance minister wie ye ewo brofo mu nka ewo se ene ade chi ye nka ye nya ne copy chi yenya ne copy dagbani yenya ne copy gruni yenya ne copy wafo kasa mu kasa bi anwona enkran kasa na bono ne ne keka ho na fe obi atima aka be enso brofo ise ya ye be kan brofo sa ebe wi ase na afi ase abeto ye ne ye koye budget foforo na egina ne egina ne nyina ne se eto da bia ensam no nipa no kra ye te o manu ye nte ase na ye hunu anamontuo no eye ente eno nso ho asem no enti we ye sanitary pad de na ye ka ho asem kane no a eno no afi finance minister say ohwe oman sika sidi no said ye si agina enna kakra bosomi kakra ba ya agina kire say eye ne a
ɔman no ye see another mu at the back we finance minister as we are working yes city no against dollar no ejina o sha say dollar no one city is around 11 ne kakra for honom no but say enye se ejina nka by this time no nka ejina na be 14 and 13 ho ba bi nanso ese ye wo 11 na unimie nti ejina 11 no because ye ka ye de ama no ne a e wo se ye service no se enye ne a ye service ye nko ho nti dollar e free ha e kro no ne ho adwo no kakra ene na ama cedi na begina 11 no say ya de say ye service ye dollar ye external debt na nka dollar no ene cedi nka ise nka atwam 11 ba say ye gina 11 ti no ye na nyame ase ye ho adwe ye kakra ba ka no de da so da ho ye ho adwe na ho ntoye ye ho ntoye aha ye ho adwe ba ye ho ntoye ye bra finance minister san kan bio say no kwasempa ewo mu ene say ya ade a aban be koso a enam ye ho na eto ye ba ninti no aban be koso na wahwe say ye betu anamon a ebe ma ahoto no niema ede ahoto no ba no ye betimi asom yie na yakutam yie na ede aba osanso kan bio say eka aban den krofo a ye sesa no dia ye kan domestic debt exchange no o say sa dwumadie no eno so aboa eno so kan ho bi na ama eye ahodwo no eba kakra no endi wahu nie nda me kan kire wo say ahodwo na ba because ye kan ye de ama no ne no nya ne say ye service ye nko ho eye sa domestic debt we ne debt restructure no negotiation a ye wo amano ne ye ne ye bilateral creditors no ye no say be ya ombe ma ya homgye kakra no ene na ama ye ko mu adwo ye no say ye ka kire mo say ye kai say ye demokade nanso ye gusu siesie ye ho ye beba nanso ye nyamai aine nti eka no ene ye ka ne say ye tutu ka no wahunu ye ka na ye tutuo no ene na ama ye ho adwo ye kakra no ba ka no de da so da ho aha eda watch no kan de da so e wo ho afi finance minister esan kan say nipa ba ko Ghana ha o pe bible mu asem no you quotation pa ya finance minister no correct ministers na amamu ahodo mpanifo abanyina no obi ane ota yi quotation finance minister we can yi quotation no ko yi quotation bebre o kan budget statement na quotation bebre ewo mu na ba ko na wasan kan hai o say afi 2017 na NPP be fa akonwa no na amamu na on beto ye no ete say Yesu ne asuafo na ma obi sa say come the dom inti ye ma o maduane ni no 90.7 oba na odu o machi no be kan say dia ye wa ne mpata mienu yes ene pano enumi eno na finance minister ko o say 2017 on buy sa na Ghana te bia te na Ghana ye bibia ye wo bia mamuo no na ne ye no ade a obetim dia kyera ma amanfo ate ase ane say na ete say ye wo mpata mienu ene pano na said ya Yesu je mpata mienu ne pan no num no eda no ma ne be ye bebre no wo ma ba besom adane Ghana afiri mpata mienu ene pan no num ama ne Ghana ya de ye ho say tam finance minister Ken of Oriata ena nra ne nsem o kan ye no bi eniye kane na me ka say finance minister say watene corner enema we nti ena wo say watene corner ne nyina se kire ne say enema sha se yeye enema gina se say de yanim nko a mranche no be say ye nko ena o ka ho asem ye free chen mu ye koso no emu in the finance minister enema o hwe ho ka say yatene corner no eni o say inflation December 2022 last year na ejina 54.1%. Okay. And 2023 year ye wo mu. Sabre na ne yeto anwa 3 million 5 million no. Aine. And sabre year ye wo mu afi 2023 ne bosumi du October no. Inflation at year 54.1%. Aba 35.2%. Edu onu hu say ya turn corner. Ya chase ye free change no mu ebese akoso no mu. Afi nso wo say said ya na yenyini etie ye abosome afifa
ya na di kana sa abosom nsia na di afi kan kan no na ye 3.2% nti ohun se ye free change no first 2 quarters aha na say bosom miensa mienu nti January February March April May June aha and the first 2 quarters no ye nyini 3.2% nti e kire say eno no ye free change no mu aba besia so no emu osan kire mu bio say wo hwe ye sika eye cedi no said their dollar no si hwe no ne said their dollar no de ni tumrika na eye cedi depreciation no en share dan ye gidigidi aye ho ne ho enti no eno no so o say depreciation e gina for ohanchemu en9 achiripo enso eye February mu afi ya February emu afi so o say o hwe eye covid ba ye na yeyi enkrofo adi covid ba yeyi enkrofo adi free adwuma mu no ebinom adwuma gugu ye no amanfo asase a ye san fa adwuma ye fo ni nyina ye adanse ye kire se oman no ye free chinchin no mu aba abesan akoso no emu osan e kire mu bio se wo hwe eye eniema wo aman ni nnuma hodo a wo mutimi hwe oman bi sika sem ye ka se usika sem ide afin ko na wie ye na kire se watumpon afin ko na wie na de na kire se waboka afin ko na wie de na wanya mfaso eye rating agencies ne ratings ahodo yinya nyina no was ratings ni nyina bia ye positive okay na kire se Ghana ye kwani afin ko na wie ya ye be sharp go from na se no enema be ko ye ede amai sa rating we na credit ratings we nyina anti emano anidaso ene abehemu se oman no ya tene kona Sompa FM ambaso tene kona wow e wo ho enom eye dia ode tuutwa afei ade ba ko a eba be ye atenka pa wo ye manmu good for oil good for oil ni nyina se kire ne se ye wo good wo ye manmu se Ghana man ena amai bi nso wo fango ye nia oil omo nia good ene ye no wo mo nya nhyehyeye na ye mfa ye good mfom wo mo na omo so ema ye oil no bi Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na de sa adwene eba ye eno so ba be ye again akasa bebre o ma mi ye di ho nkomo bebre enra finance minister bu hu akonta wo budget 2024 mo o kire mu se essence ye di gold ene ekoto nti no Bank of Ghana for ato gold bebre ne tutu mu no eye 17.89 tons wow of gold eye 1.140 million US dollars ya to egu ho no ma ye hwe animu se eno ede ye no ebekọ ama eye ekoba se bibia eba yi a ye benya eye gold no bi ede akwakoto oil no eno no eye nia obo ho amane afei o se ya to eye cargo sika no yato eno nko cargo so nko 23 gas oiling ewom ne dodo no eye ne a fango oman no ye yisu onyina no ohanchemu aduasa enti eno no yato asie ekoba se ye ho kire ye kora sese na enkuta sika yebetimi akwa ede aba ama petrol enshorte diesel enshorte ewo omayimu so he ye cargo na chese tank akese na de petrol diesel eba no ye wo be 23 cargo susisiwo wow eno yakope gold na da oroma gold na sa gold for oil no policy na project na program no eno ne aboa ye mfaso aboa ya mayenya enie o se san hyehyɛ kwe ya nso aboa ama said na dollar na de cedi no tumrika no eno no nso sese ahomkan abam gold na ma cedi no mu ayedu gold for oil no esanze na nke ye behia dollar bebre ye o se ye de cedi bebre ekwaje dollar kakra bi ne ye de kodidwa no
nanso saa nhyehyɛ we nti no ama cedi no ne dollar no ne ho adwe no but then dey say dey di kan nye no nko a say ye sha say service ye debt na ebe sha say asan tumrika bi ebe sha say aba na o say ne etoso nan ade a aboa ama petro ni petro ho ne ma nyina no ne bo aba form o say ye to liter no 23 Ghana cedi emre bi atwam na ate aba form aba bedu 12 cedi per liter ba ko be 12 cedi Ghana has say enti eno no ye good for oil no ne a ede aba afei o san kire nhyehyɛ measures ahodo a ye de ebe si enema bi ano kwan a yesika enyunu ko basabasa said yesi expend sika said yesi disika ana ye disika ya ade wo man mu no wo ma ye nhyehyɛ bebra ye pese ye de esi ano dia wo ma ye baako ene se say ye ma aban contract no nhyehyɛ bebre na ɛda ho na wo de mmara ba be ka ho se wo ye saa nhyehyɛ no enyina wie na wanfa gift miss nhyehyɛ anka ho a contract no enimu gift miss no online portal bi a aban eyisu aban sika ne aban ne ma bebre efa so a eno no easy say betima track ehunu enti no say o ma contract bia na se amfa saa kwan no so a contract no enimu eno ye nhyehyɛ foforo a 2024 yi ode eba afi o se assemblies no nyina metro for no metropolitan for municipal for ene district assembly for no omo nyina so no ye nhyehyɛ bia ma omo a ye be frɛ no ganep eno no enso na omo so de beto ade se assembly ha ye yi sika akɔtɔ ade wa assembly no din mo ana ye ya ade bi wa assembly no din na sika bata ho a se fa ganep no eso eno no so ye accountability tools no bi a wo mo de ba next year afi o mo san ka bi o se contractor ye de ma o man no contract ye de ma nkrofo nyina no ye be ma emu ne ma no ada ho pefi se budget sama e da ho sika sama be komu no bibia be da ho pepepe e na ade no se de be koso on Nkoranza na be koso ba bia emu e be da ho pepepe afi o se assemblies no nso no kwan a omo fa so a omo pusika sem ho akonta bosome ne quarterly bia no eno so mba be sesam aye emu nhyehyɛ ya ebetumi aboa ama bibia akoso omo san ka bio se finance minister kyerɛ se ade a gift miss no omo be hyemu kena enema ewom a ebetumi aboa ama akontabu akoso no omo be hwɛ ama na akoyie afi o se quarterly budget omo no omo be hwɛ se omo de omo cash flow ene forecast ahodo nyina no ebehyemu bi ama bibia atumi awie peye wo ho de ama wo mo sanso na all can say Ghana this service non so omo be ma wo mo nhyehyɛ bi omo ahya ase 2022 December no emu kwan on fa so omo de tuaka validation and verification process a ewo mu no ade a eno no enso no omo hya ase na omo de aye adwuma ewo ho enuma ye be hyemu kenapa yetumi yesa ne ma we nyina ewo afe 2024 mu a kwan a ye fa so a ye spend sika ye fa o man sika de ye biribi no akontabuo bebam emu beda ho na ebetin de ye ne adi akire na nkrofo anidi anguya gisem basa ebe wi ase na nipa na didi na okọ pension na afi oman ho kire no finance minister sign kasafa school feeding program na no na o kire mu se applying the sika fudo pa na ahye school feeding program no emu 740 million Ghana cedis na school nkwada opepem miensan chipo nwotwe na ye ma wo mu aduane baako a one hot daily meal ewo school mu ADA we no 3.8 million no na ye bo wo mo ka 740 million no na enkwada ewo aban school mu 10,000 so no da bia no ye ma wo mo aduane baako edi na afi 2024 a ye bai eno
ade a ɛbɛboa ama wɔn atoa so a sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma nkwadaa aduane ɛwɔ school mu adie ɛno nso finance minister Ken Oforiata 90.7 FM ɔsɛ NAPCO ɛnso no ɛyɛ nhyehyɛeɛ baako a aban ɛde baayɛ na mmabu na wawie ɛyɛ college ahodoɔ bɛyɛ mpem ɔha ɛna wakɔ ɔnam dwumadi no so akɔnya adwuma yɛ mu suahunu a wɔn ɛde ɛyɛ adwuma ama bibia akɔ soɔ ɛwɔ hɔ ɛnom enti ɛyɛ ade a ɔsɛ yɛabɔ ho ka 2.4 billion NAPCO for ɛnko a ɛho ka yɛabɔ ɛno no abusuafo yɛdan yɛ ho aba na yɛbɛtoa so ɛde afiri ha ɛnom yɛahwɛ ama deɛ aka akyire nyinaa nso yɛde aba abɛtoa mo so ade akyea bi adwumadie so ɛnie adekyea biara ne emu asɛm ɛne nso ɛyɛ da awurade ayɛ finance minister yɛwura Ken Oforiata budget a present ɛnora no emu nkyerɛkyerɛmu bi ɛna yɛde ɛma yɛba sese a Yansini bane huni amayo Biri mi hukumi umoni ba Ikumi umoni ba Yansini bane huni amayentia Obadi buwa humida Mini ni panu wa chingu miwa Ibabe yasi bakubyo Ibamre dio chasi Minti yo biyasa Yenti yo biyasa Ibabe yasi bakubyo Ibamre dio chasi Driving for sweat
guta for say enema ema omo ho kire omo wadwadie mu na aban hye da nyin firi ho ade ba ko a minority for asha se bo aban aba so sanitary pad na ya reduce no ye bo aban aba so wo ho se ne de eye afi sika na aban atwa se ye mfa nkoboa akozumbo spillage no eno nso omo bo aban aba so na so omo ne aban eje achinde omo se asem we omo policy na aban awia and then that screen no so no or say aban so be night economy boost obe boost to night economy no na ne ono be ye ne say obete tax force no obete no public ne private regulators nyina ebeba mu ebi na omo ahwe na omo aka bom ahwe ama bambon sem etume akoyie ewo meamia bi a edwumadie titra na draw kan ne keka ho no. This is very very similar to their former president John Mahama na nsen oshia TUC for ordering a policy statement no to edwa no me hwe ne de no na mahwe se metumi akan ono so ne de no na ya hwe se de sika na afi yagina so edi nkomo afri ha akọ yenim na tse say saa 24-hour economy no yade a oman no yebetumi aye na yeye nso a ebetumi aboa yen ewo asetena emu enti no yenhye eno enso ema bibia no entumi enko sedia na ewo se ekono enti o hwe yewura John Mahama de na say na okan no mo fancha me screen no na me pese or say we intend to implement a 24-hour economy, identify and promote strategic growth areas such as IT with a targeted 3 billion blah 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 not so but the bottom line no implement a 24-hour economy, and in that 24-hour economy or promise they are not so bad say in the time past no na filling stations 8 million juma anajo but then na kromfo ndi na filling station actually at 10 o'clock na wapon or per se so samba aban mu biwa or the 24-hour economy no ebeba na enumu no be provide security the ama safo no drivers are almost driver and job you be provide security the ama womo na womo etumi aye adwuma anadwo nti be ma economy no run 24 hours yenya enema baby to say hospitals and other areas no they are run 24 hours no filling station or be private filling station and I say yes I'm a filling station or be 24-hour I'm for the no say no Nkrofo operate no my economy no run economy no run na my economy no nyini na aban nwuma hodo no so aban nwuma hodo no ebi wo ho natural omutumi practice and they no be private say school say there is no way we bet my implement this at 24 you bet me hospitals na jodi na ya na mu ye loose kakra you be shemu den na airport me any ECG light sane man na ECG bi obi kan na assembly for ne omo no e de ni nyina say or the fine details number announcement na why or the details number na ebehunu institutions are omo ye captured but filling station the na okan straight okan filling station for the no and okan drivers the no na ya bie ya shops na ya provision shops shopping malls security no radio station say bia for example say tea ya wo kan say meton tea e wa abontin so a security wo ha minsuro metime operate 24/7 into security no na hinda say nyoma we because me feel say say me nya 24-hour protection na from for mobile money phone ni na okay ebasa momo be 24 hours I see but aban so dia o de ba enra wo budget no munie no na that screen you see aban so dia ni aban so say obe boost a night economy na no mu no a task force composed of public regulators
and private sector actors has been established under a public-private partnership to enhance security and light infrastructure, driving the night economy. Omo fast too. Over, mami ti wa do, ba me no. Nyese bi obi awie obi bia na obi wie bi. Ba de adwene ene botaye no a. Sa night economy no. Sa adwene we. Yemfa enu ni nkomo. Sa adwene we, sa botaye we no. E wo hodada. Ai, babia mampanin dada adwa mahama wo bia no pe ma menchia no. Na fe menchia Alhaji Mahmud Bawumia. Flag bearer for MPP. Na de wo motu abai no na na e wo nhyehyɛ no mu e wo ho right nti adane bi meka sɛ saa parliament we yenya no sɛ Ghana be yi pa e kina wo mo so ampa wo hwɛ de wo motu e de abai a 24-hour economy sɛ tie bia Ghana be nyini ye mu sɛ ho sɛ wokɔ aman bi no mu a wo mo yɛ adwuma ma de ekye na etoato aso no a wo de ye ha ye nyehwe ye dwuma ye traye ne yehwane na se ede ye betimi ehwane praye 10 na ye de akodwa so na se anajo nso ba be ka ho meaning se betimi ehwane praye 20 nti ene sa de nchi bia ne wo praye 20 se tie bia no economy e betimi boost nti eye wonni mampani da wontimi njejeme nti 90.7 FM apowe no mampani Mahamade walking kan no wahu aha ye nenso epere ne nyanson te se de free SHS no o ka se emfie du no achi ne betimi aye ne yie nti se ye betimi aye de ne ye nhya ase na suku adan ye ni ho no ye nsisi nti o de policy bi ba se o ba besi free senior high schools no wo sisi community day no na wo free fia na wakọ opon na waba se de be na enwoma sua na obi an so hye ne nsabeka ene ko wie ya MPP ba na odi free SHS no e ba kire se sa policy no so betimi aye adwuma ampa wo hwe nso a enema ne de na nya se enye yi o e betimi aye yie pa na emom aka mene wa ye timamufo no se policy e beto ho sei no wo de wani hwe mu a me makan mu a steady mu a se ade na de dodo nti na e wo ho dada na ye betimi aye dada ene ya tena ho ma ye ho ya bresa no nti na ade papa say wo ho no wama ya nom we de asay yanum yi eno nso quotation bia epi wo chiro nom nti say enhyehyɛ we ye de a menchi asonwane night market fo say enye duru say ade asa na wine e de ne mpaboa ba begu san say day time na oton anwumre wo de ba begu in fact had ye me nya hunu bi brekum say adesa street yi so omudi dwasa wenchi say adesa street yi so omudi dwasa nti no say me feel say ye de bi ba nti e ba sa policy we I think say ebeboa wa hunu uduru rexa azo be te ho saa betwa tia ama ade ache nti biribia obefiri bus bi si no obenya bi eno so ba sa e makromu nyehu dabi because heme me hell ye nyina ye ho keepers nti se posi ni ho kra na wo wie obi behu right san se nipa da so a okrom e me da say mo Akua ma mentio who say this idea abrochire de menko ho da ba ne ya kenkan no wo ho enom ena Ghana typically baby obehunu 24-hour economy akra cycle time be obedu circle be and looks like say omonna nipa wo ho ene ka so because who see ya no obi nso afi no obi nso for ka Nkoranza nentie o kan ne ye no ne ye na kra tom saa ma de eche die say ye kofa ba bi omonna no minim so omonna no night club omonna oyomodai oyomodom bosso omugina musa kwese sare bechi enti and a night economy no ho na ye bie anything about the budget bia account bia we can talk about that is fine me da say we do am me liberty no esa ne se me akuya na ehya ase ye be ko sesi na so account di na ye program ye monitor abibi man e wo ye nim ye monitor na ye nko okay and then
Mama Teresa Kufa when you baby kono. Yeah, some Yami Fanny cry in see Nana, a sanitary pad no home como, and a midi. A idea dama coma so pa. One said, pardon ye be a hoe. And so until mudim po. Oma omo ye wo ahase no won hyeda nti omudesa na se raw materials ye de beje no ho na nti ye kokra se o man yi de kra beton wo kokra na won so abeton eno an ye de dadan ho nti ai tonato the cost involved no enyasem ketwa the sanitary pad na ye complex nema bi ehihiem ansa na ne ntaban ne ade no mahwe ya wonti ase nyini na ye kanko am nti mprempren a ya behu sei taxes na edom import ne ade ne so no ye hwan so no eye ni gisem eye kama papa we ne beboa na taxes na me ye free so no ma producers na mfan so ha wo mo hwe se wo produce quality no ma market wo mo ho ye sanitary pad ahodo ye wo Ghana ha se no ebi wo ho no mo a ye nte wo mo ho asem sa nti ye position ye ho ye no na ye bo ho dero na ye easily accessible nti ye be ye sa ebedru baby no na ye nkra bi ye nkra already made one nimpo biem e free abrochire mba ne atoa so ayusu sentuma go no mode ye yo se de no mode ni ya sha se ni ayusu no a ade ba ko nso na mehwe ne mu ye senka obeka covid tax ne ho asem kakra se na nko be yi afri oh senye so be yi afri okra because covid na da so hwehwe nkrofo ho enso ye hu accountability bi ade mode sika dada no ye sika mo gi wo airport pa covid obi ba ebone test ne omu ahudo mienu se we na obaya e wone ka obetua we na ba e wone ka obetua na me expect senka o sha ase ka ne track record from time obaya finance minister no enko de beka ho say sika ye omu gigi ye omu de ye say ebi fa ha eno sa no the tax for obi esen ba ye nim say odi koye say ye tua ye nsuro ye tua ye nwinwi no ani si ye tua ne nyafu ne ye tua ne sa nanso wa mu ho akonta wan sanso aka ho asem ana aka ho asem ne mante na na okan 90.7 in fact me yan kan ni nyina nsie document o de fefa ho 40 covid e be bo mu a say economy no na sepa se bia yenya 20 million ye de ye de wanka enka covid no se ye swat covid na ba fom ade etwegu wo news nim kidney dialysis Benya kidney problem. You said na ko to dialysis so. Oko hospital. We say ye bibi man bia ye chichiri kuro. Oba hospital bia na watwene mu no. Otua be 600 Ghana cedis. Imagine. We Dangote kura osika besa. Every week 600 cedis. Every week 600 cedis. Every week 6. Eish. Ebi wom. Omo so munya kidney ya de no mo makọ pension. Ye omo sika no. We ni tua asa akoye bibia wo ho omokoye picketing ansa na ye momu ska we mu ni na nkrofo bi omu hia yaresa into dialysis system fine me hu so tunfo nana sei abebio wetu na mombi ne 10 million Ghana cedis or so project ona we yes story na wetu hu na mombi awoye into nanka operation heal confanation yes heal confanation na sade a covid tax no ye guso ayete na uto nsu a covid tax ewom yes na chese asesa din no na nka ye no kidney dialysis tax ene ye tua na nka epiepia ska no ebia wan kan because abanya taske NHIA National Health Insurance NHIL sika no da omo task na say omo advise aban no my the feasibility say nana long and Minister of Health and so can hunti no so omo de omo advice no my president we are na ebehunu modalities formality ni diplomatic you know there emoyo as a diplomacy formality bureaucracy long process we bro problem ni day ni me we say betimi de sekan papa ni atwitwa ni asolve ade ni for health insurance in tia ebeye easier than after na ebeye enacting new law no musika no eko when defect wo NHI it means is ebe dependent the advice na all can one say sika na enko no sika na de wo man ya mu
Omoana akapono edi bi ye nneema ahodo bi nom. Inti be advice no betimi aye say. Jeti ho ma me no de akofa nneema to no. Emfiri ho. Neska ni nyina ye remete. Nana we ye GDP a ye bro 70+ billion. Enso sika enwunu ko corruption mu no. E bro sika na ye kwaje wo IMF no. Bedan go for the corruption Adam pencil. It me come ni me make am so. Rapia emfa de. Okay, dem dey question say omayi mu ye nneoma bia ya ma ye kenkan budget ni tie ni ha. Ai nitie ni ha unhunu sunsumu ne sabahu de na me de asi de wo na se da hunu mu bia adanse maminti briefly budget no ade ba ko ana ne obeka na in general afa ho na yenko in general like importing of goods no I dey bo minim na duties no what it is so no very good but oka ba ko bi wom say cars electronic cars use diesel and petrol no na ni parodo say pa na e mai we omo use that cars ni bi omo be import their bad duties ni be free so nti wo ye dia na nka wa generalize no na nka afa both diesel and petrol then be ya yes everything about engineering cars ni bi ya no na nka wa te so preko e ho no o specify ho ne nko ade me de ho de me ansni mitlim you can say ninth economic boost tax force na watno na sad na aban person de be ye na force na what ye ba betwia ho omuka ho send there your mind adwuma your mind adwuma there but before ansana sa fox tax force we be ba no na I think say communities ni ye wo sa what dog committees no omomo anajo omo boy ho ban ye twetwia you know e wom say emu nye den inti se sa force no dey ba na be gina na gina me ene timemufo ya ye wo timemufo na gina ye so ye bompa ye se sa force na wo betina e betime gina na ye sika na ode ba betwia ne ye mimi hu sika no ye fuye ho na ye kotwia ne ka de won so so tete aban sika bia free timemufo e wo mu se tax na etwia bibia ye bia ye twia but okay unless say we ni be ba ye be gi atuma e be ye ejuma no ene ye be hu ba bia for the way BCB akan afa me da say over mama man na so enka kakra na yemfa nsi na yemfa bibi man anopai nana maache na minti obrefle efa budget no ye bra so ye be fa bibi man sesi a ye wura abibi man time kura dada aine ampa ofa na ebemu no economy no hwe se de budget ni sitiere anana no kwasem ni anika akono pa ne munye ne yese ye pe ba bi de ye ho hye se de enema no ne nhyehyɛ ne tie no yen ena wo se ye pe ba bi na ye de ye ho hye nana we no ya establish that o night you know me da say maminte nana na yenko me da so bebre mi nua em se enne ye na wotwe da se me ofa kwabena manu dodo na friend Dr. Obi abontem ofri munti enunti na ne ha ne o se metwam ha nsama samba mid morning no ti me sa akosisi yi ni nyina aye se won se budget no afi bia nka e be ready budget a ohwe anigya amanfo de hia na ente sa biem yeah it shows say aban we especially one ne finance minister no Ghana for in general are disappointed in them because it is being read every day. De obekan o my Ghana ye budget ni sika sem hyehyeye no na de kama nanso no e reflect o book mu a ematimamufo no ya setena na ibutum. It is already budget afi bia de na at the end of the year no budget na be read kire ye de no and reflect ye normal life ma na it saying mama ko bibi ti say fuel so bra fuel no or can I say if 23 cities or matimi aya mana be do 12 cities na was say na ko do 23 cities make I say 2020 yeah 2021 rather me koto machine bi machine no na me to fuel a failure na me to 450 cities ebe ma enne
full swati nyina no. You say me to 1,200 and you dare justify this praise mo ho ne ade. We are suffering. Bisa won say your basic salary no saying sika say na ya ye tua ya nti no me tofa mu ni say budget no ma ready but said your man de no mo fanya adwum because afibia no it is being read but it doesn't reflect into our life. Me da say nana yemfansi na abibiman emram na bibia enkoso an abibiman tenase oh say electric cars ba nka petrol no yeso o charge 20 cedis describe it me free akotechman nti nka ye pa na nso musa say ye yam phones no kura mpra he na yenya electricity ni ye de charge ye da say eduru ho no ma ye behwe modalities no busan for ba bia ye duru ye fa abibiman na yakọ yanim ewo ha enom na yede abibiman aba ye ba ye be fa course no nyina bom de asoso ene anopai discouragement eno ne nkomo a edadwa so opani Jima Johnson atna say opani yema wacha no pay mejo so Owoahene na apomwe Nyankopo ahira me o yedanyame ase enenso yahia wa bibiman so o se yedi nkomo topic ene say do not accept discouragement what SAS topic ya odia ba ni nchiremu pa and send ye din kan ye misa say discouragement kura no and say oh ha yin me da wase bebre na mechie atiefo minim say bre mu dodo no atwe aben o ma afidi a o mo betie abibiman discouragement no e brofo kasa na say ohwene twi kasa mu a abasamubuo na abasamubuo no eye niama ahoro mienu se wankasa bibia wo ye hone wabamu abu afi untumi afi ni yosenka obetimi ayekra wo se untimi biem ana bia siw kwan atwe wafiri bibi ho se untimi ma wonye bibi nkoduru ba bia se oyeduru onam akwan horo so edi siw kwan ni nyina ye abasamubuo ene nane saade a de ne kofa ba de ne emma abasamubuo ebe obi akwan mu abasamubuo no se obi eye bibi na anyeye oye na anyeye no etimi ma naba mubu obi suro se obeye bibi na ohwe se ne hu ne da ade na obeye no ho a enso to timi ma naba mu ebu afi ye wade bi wo ho a se wo ya ho niama ho tansa eye bebre me fan se okosomu ana we ya wai we si ana ye na nipa bi ebu abam wonko saa niama no so timi ma ye free baby frustration eba eno so timi de abasamu ebuo eba afi se bre pi eba bibi ho o bre pi wo bibi ho a enso timi de abasamu buo eba na afi ye wo bisu wo ho a obetietia wo honhom so obetietia wanim wo bibi ho se bia tietie wanim wo bibi ho a oyi wo totwene wo bibi mu a enso timi buwa ba ma ne yesa wutimi ye no untimi enye yo ene na ne sada yemisa se 90.7 FM abasambuo no egu ahodo na ebi ne de we abasambuo no ye wo honhom mu abasambuo nse ade ba ko a ya na abibifo ne menka say me kan say abibifo because me wa bibiman mu me nim rofo omode eye ya kan honhom pa na ye de ani asi abayifo so kan honhom pa ye de ani asi abayifo so ente sa because ye nipa detini no ye honhom
Nyankopɔn de honhom dua ye mu enti wo honhom mu ahode na wo no obi betumi aye bibi ama saa honhom ahode na ate akọ enya honhom mo ne wode yɛ personally physically no obetumi aye bibi ama wo honhom ahode na wo no so ate ne yɛsɛ utimi yɛ no untimi nyɛ na yɛwɔ financial sikasɛm no nso no obetumi anya basambuo bi a sikasɛm ti Ghana okwa binom wɔ ideas ba but sikasɛm ti wɔte hɔ na idea nso wɔ mu na wontimi mfa nyɛ hwe a ɛne deɛ nyɛ idea na ohwɛ material things niama ɛyɛ honamu niama binom etimi bubi abam bi kura o ha sorry kura obeka o se me ni atare a machenti mentimi konti discouragement no enam san kura bata we so eno ne ma nipa bebri eye discourager ne yesese nka oye kura no ontumi enye enti no na modie sikasem afi niama material things ni nyina timi discourage nipa. Okay. No ansana yebeba behwe signs of discouragement no. Ghana for ye nwinwi pa. Se oda sora no pa na utie radio so a ena oman nkoye ena oman aye sei ena oman aye sei eya yebetuma add describe no say yabasambo no bia. Oh yes e bia. Nti na de oman no so ye nyina yabamabu ana. Oh in reality. Yabamabu wo hwe ye speed a ye de ekọ se ne aman bi ye kọ ni speed ye de ekọ ade adoma nko akyɛ ya ɛsɛ ye de improve ye ho no se ne binum de omode improve na ye yete ho no he ye tena sesa ne ma bebre ho a emma wiase o because Africa yenso ye woni ama ɛsɛ ye yo yadwen ye sɛ mrofo na ye ne ma nyina da bi omonye ni nyina yenso ye woni ama ye wo ye resources a betimi aye ye woni ama ya sase no betimi a support ama yetumi ayo te sɛ ne mrofo ye wo bebre wo ho saa but esan sɛ ye ba mabu ye de aba mbu en de so pa ye ba mbu ye nim sɛ ye ntimi nya hwe nti yete wo ne yete wo saa nti abasamubuo ba ene na uti complain bebre because ni ama nyina ye de hye obi ye ba no ye personal life mu a obi atam bia no 90.7 FM obi a onwinwi odi abobo ensem bia o kasa ensem bebrebe kasa ono so na ba mabu ana abasambuo o nam saa kwan so trodo because wonu say ade a nka eya ade papa ye de ebra no abasambuo nti ofa ne bone bacho wati ase woti fie bi mu ya tu no obeka say ya tu no ya banka ya tu no fe tu a ye tu no ama wakọ ba bi anka na so mbedwo no but ye tu no wose ba be tu no be nipa bone nti ne ba mabu abrabom kura wo hu ne yese oye no nsanka abasambuo no anka e ba sa na abrabom ma akotena ya tumi akotena we tumi nka ye opportunity man say otena se dwene say sa de ame amesimi dan right enti enema hodo ben na eye asenso a uhu obi hu a ubehu se nipa no anka sakro no ampa ebu no hu abam se Sompa se o dwendwene niama asese we dey mintim o dwendwene niama bi negatively ye dey intim kobi ye sa adwene no e ba otim ade a wontimi nye nkoa na e ba otim a we dey gise we nim ni be ye manya bia mana moa me manya bia mana nye me de menya bia mi wiase a meti mi ni bia na e be boa me ba be sa na ma ne ba otim a na a sign of discouragement na e ba sa kire se okra no odi ayroho cry ti wo mu no odi ayroho because cry no ye qualify so betumi aye ne a wo bobo so nyina but ababa ye o say gise bi ni ye mawo nti say kobasa pa esese cry di ayroho I'm capable of doing all these things adentira onfa menyo omma memmoa na wonye na wonya ho akokodro na onyo wo de da bia wo complain na wotete ho ne wo hwehwe wo so mpe bia moa no eno no saa ne ma nyina ye discouragement so ohunu say obi edi owinwi wo bibi ho in particular na abasambuo right enti waka eno no nkwa na ye obrene beka say sign a ubehunu a kire say nipa bi ebu ono ane ho abamu ana say ba koso nso nipa de bia ohunu say abayifu ayo no afi otetena make us otetena that person gives out
never mu say on ya hwe because oni bibia obetumi aye na asase so a abaifo omon ha no nti obekɔso a tena se anwinwia nti sɛ wohunu saa nhyehyɛ no omo abaifo pam omo paa no a ɛno kyerɛ sɛ onye na tu adeɛ bia wo so wontimi nye bia no ɛyɛ basambuo sɛ wo se wontimi nya it is true wontimi nye so nti nka nkyerɛ me sɛ wontimi nye bra wo expect sɛ ade korɔ wonsa bɛka wonsa nka nti gisa wo ye wadwene sɛ wobetumi ayɛ ansa na onsa right nti abasambuo no obi na betumi am wabamabu ana wa na betumi abu ho abam maybe sa we free sɛ ye ko school yi kasa kama ese nipa dodo no a kan bi ida bia ye kasa mass den abasambuo ana woni ma de bi me nyi first question na no yes nipa betumi a try say obebu wabam unless you have permission o makwan ya wa makwan this world obi anyone e betumi abu wabam gise wo ma nipa ho kwan what I say na senior obesia interpretati ne obakire ne nipa na ka na ase no ene ne betumi abo wa ma wo wabam mu because me ngin tum da say abo a obewe 2 kilos ni mu beye duru asene gold 20 kilos menje ntum me ne mekan what you say enti sa pepepe ne se me mental gig adwene da metimi 200 gig na me ne bia kam se meya ade we ne sa nipa no owo 3 gig no o kan so mintimi a I understand him, that person, no, in that angle. Me tinipa na se was akwan so because me madwene no ya adwen kese a me kura 200 gig. No onso kura gig no kura me ensape. Nti na adwen ne gig piansa pen entimi moa no mani hunu se metimi aye ne ame ye he. Nti adwen kese ya da metimi ntra me se metimi aye ade kakra sa. Onso ni sa adwen bi. Nti o kan se mentimi ya metena se was akwan so but me de metimi aye. What I say? Nti nei me gina kasafidie so aka kire nipa bibiri bia se bibi no obaye na obi kan kire so wontimi nya hunu nipa no se owo fam ne honhom ne nadwene ne kra nyina wo fam ye san se ontimi nya sa de ntre o kan se wontimi nya na nya wo no wode ono ne ka kire no ho se ontimi nya na nya wo na tu se nipa dom gusu se wontimi nya ma enkanya na woso ho na kanya honhom na ye ma omu se wo adwenkese nti discouragement dia gisa wo gitum wanje antum obia ni ho na ebetumi na ye ma me no so ye fie abusua mu utun se ma me bitin di ne batem wo de na utiawu ya de ye bibia na enyeye ntu be unse sa akora na efie ho obia be friend say wo yese sa ampa so etim tefa na aka so eno no so ye maame no ye papa no abusua nipa etwa ye ho ahia wo mo nso 90.7 FM epia yen ebu yaba mu ana kese pa da wo se de bia me kam se abibi man ye hia bibi ene de wen bibi ye hia sesia ne ye kan de nka ade pa ba ko hia se ye hia emotional causes eno no ye den e se nya adesua horo bi e be kire ya ma yen ye honhom atie mu ene yen kra atie mu no ho ye dene yetime build no na ho ye dene a obi ntumi mu ya bomfia ma ye nkofem ensei yen tebea ma ne ye betuma ye no ye ntumi nye esan se da bia me ka se ade a ehu pa se ubedum obi honhom ja sunsum atiwud mu no ana okra otiwu mu no obi bedum ni ja obi dum ni ja afa yentimi mfa onye hwe ma enye na awofo so omo ne tete yen ka omo ne ese omo ma yen honhom so ma yen yenya ahokokoduro bi ma yen ho se yen so ye bia because ane yankopon boy kese pa ye wotumi ebitima aye niama banka awofo ankom be pagya ye no omo ne brain ase right nti awofo no keka sansem ye pa na edum ja no nti oko abonte na bi ka kire ope na accept ya ogitum pa na edum na more nti bibi mind ye ja dum kakra bi ni ye gina so mese kakra bi se ya tum se ntim nya hwe ya tum se ntim nya hwe besin ne no bebre adwene yo mo se Ghana yen hyehyɛ ye se na esitie ne nkeka won Ghana de saa na ye be ya kwa wie no it is not true
me ngentum saa nsasa betima aba because it bribia woni nyansa every dispensation bia woni nyansa nti egusu yin nipa betene am ase na binuma afri saate bia no mo because ye hya se nka ye wo nhyehyɛ te sɛ nea sompa mu yin ni ye training amanfo ama psychologically, emotionally, spiritually no yet me build ye ho a nka obo say san nipa e bibifo nso yanso ye ka ho ba ye ni san hyehye ni ntira ye wo fam sa no ene na ye beye den na ye di abasambuo so okay ye niam bi a ehia pa na senka sene amekani ye wo san tete no wo san hyehye no a right oh nka odi ye bibia ebe ye pa because Timothy oka asembi wasi efie kese munni sika ne dwetɛ ne amanko no tie ne nua wo mu bi ye bubi biso ye dia ye mu na so obi te ne ho a owura ne de ne ye niama pa ma eye yie meaning say ukohunu say ye sidan ukohunu say ya ye car niama ye de ye car no bi wo ha ye yi kire wa ompe omfa nto den mu eye niama funfunu niama ye mu no ne niama ye ni ye keka ne nyina boma ye kora no ye de ye car no sa pepe ne ye hyase se ye build ye ho ye tintim nhyehyɛ bi asu a ye de hye ye ho nkunan a kyerɛkyerɛ ya bie ye niama ye hunu se ne ye te a nka no betimi abo nti niama ye betimi abo ama ye timi agina no ne ye ɛsɛ ohunu wo ho ye nim ye ho ye nim ye tumi a ye wo nti ye ne na hwan ye ne na wo bi kura nim se bayifo bi ahia wa tumi ball gbara we it is not true because kura to aponchi out of odibuo obobuo di ne hyem na nyankopon obo we are so powerful don't come body no obo ne ma nyina wie no ka kire se ye nhyehyɛ wo nti ne ma egu a amrofo ye nye omo ne boe omo de ye kɔhwehwɛ ni omo keka bobom nti yanso ye woni ma bi ye betumi aye nti ye timi kire ma wo hunu ni obetumi ayo a eboa ma wo kɔ wanim 2 ɛsɛ sɛ wo hunu omroye na wo hunu simton omroye no ba bi omroye wo wo hunu a ɛbɛboa na wo hunu wa hoɔden nso a ɛso so ebetumi aboa ne ɛtɔ bio wo hunu kwan bɔfa so a obetumi apagya ho ne obetumi de apagya ho afiri omroye mu na ne obetumi de apagya ho akɔ wa hoɔden mu sɛ wo hunu saa ne ma we nyina na o build na wo bɛkɔ wani mpa kɛsekɛse pa na 2 engine tum da sɛ force so bi frinchen ana afiri mu eba be hyɛw so na ede wakɔ fam sɛ wonye bia ngentum wanje antum a obi antimi nyina nche ngentum ma da baje wate ase aha obi sɛ wagimi a ɔno ne contest mu ne wo hunu sɛ wagimi ba won so ye bibi proof kyerɛ ne sɛ wonyansa ɛno ano no because obi kura no pɛ sɛ wonyansa sɛm bi firi wo ntra ɔka saa asɛm kyerɛ wo nti o papa bi kan asɛm wo sɛ wo pɛ sɛ nipa ka no kura no di trogu no so wo sɛ wagim na wa kan nyansa sɛm bi akye na ama na hunu sɛ saa wongimi ye mbaja wate ase nti saa ne ma wo nyina ye ne ma bi a ɛnsɛ sɛ ɛbrɛ ya sɛ sɛ ɛpagya yɛn soro right mbaja wate ase afei yɛnhwɛ ade we sususuro suro sɛ misuro sɛ me ya ɛbɛsɛ no ɛno ka ho ne abasambuo ɛba okay na me ka kyerɛ nipa a wotie nyinaa sɛ woyɛ bibi na ɛsɛ ya failure is not a crime omo hyɛ that the failure braya ha say failure is punishable but failure is not punishable nti nka ɛnsɛ sɛ nka yɛ school na yɛ nsɔhwɛ na yɛ failure nka ɛnsɛ sɛ bɛhuruye ɛnsɛ sɛ bɛpunish yɛ ɛnsɛ sɛ bɛyɛ bibi ma yɛ ya because nipa na fail English no wo bibi obetumi aye wo bibi obetumi ade aba out amana abo nipa nyina asetena kan than the English no but say nipa na fail English pa na ya amana ba ba it say on the in na wie ya aba it's wrong but what I say ni nyina ye institution bi ni o institute ye and in fact Ghana ha nipa bebre abrabo atrape because of English ne mass because nipa bebrenti man toa school so enam English ne mass which is very bad say nipa no senka ye hwe ye bora hwehwe amana ehunu ne obetiba ya na say ye kanya no say English mass
ada se meyo ana menye nso meye bibia ma me so abamfa so ama oman no a nke ebe hunu se English and maths are not indispensable nya no ne betima aye bibi because aman bi nka English nanso they are still making things they are making impact in the system but what is there enti sa ne ama no nyina omo de yes na ebe ya omo abuse yen na emotionally no ya ye hurt yentumi develop into just because of English into na nipa bia setena aye basa it's sin, it's wrong because English ya okay minimum bi wa chura to be mpre num prensam prenan still ni nyina ofeli it is on and so e bi kura subject aka nyina wa pass o aka no nko anso yese ontumi nko a system of discouragement a system of discouragement. And Ghana, your education is a system of discouragement. Oh, na discouragement in the crowd. Okay, just say label cockroachy. Who label we are the baby? When you're some fast will be na any discouragement. Now, ote Ghana ha na obia babe chekia no akwa who say we or they say water force be war and Nkoranza area. No, our baba can't just say water force be any one Nkoranza and on all the area. What the exams utia unko wanim ane kra de make say okruma de uhuna eye but or say the longest river in the world the longest mountain in the world there no de beye discouragement because na mesua ye no mesua wi a se menya mu ade de ye bibi mesua wi a menya mu ade bi amfa nyem utim de kobobra me de kobobra utim de ye bibi bahunu me say uhunu the longest river there na wanya wo there na wanya every wo there tio discouragement kase ba kono ya mimi hunu ne se hwe liar omasa ewa adwuma semu ba be we school nyina be di lie so enti ama nipa agbasesa frustration nipa ba akofo onya fire service ope onya police ope onya soldier ope onya nurse ope onya teaching ope frustration ni nyina a part of discouragement which is not good it's not helping us but what I say enti a system bia omo developer omo discourage the system no we need to wipe all this thing out it's ye sane man nyina free system no mo na ye hunu se menim masa na menim English na nkyere se mentumi nya ka mentumi nya luple meso mentumi nya bibi mbaje what I say ye woni ma bebre o me say I'm telling you electricity ye ne ebufa so ye ewo yen yasase so ground ye betimi connect yen electricity yen use bibia electricity power current ewo land ye land mu mrofo na ani o mo land mu enti they can't do anything about it but omo ntimi nya na omo ho ye ne ya so e be ye free okay but unless our spirit tells us and arrange it we can get it right o kan asemi earlier no say was say utumi identify wo weakness and wo strength na ade dey na obi betimi ayede ahwehwe ne sinto ne ne mreye ne na adi ni nyina dey obi betimi aye very good yankopon boye no omaye ne honhom a etie mu right ye ne yen honhom no tumi kasa sa na oye no ese se honhom no kasa kire na yeso ye kasa kire honhom no enti se the moment a obasha se de wani asi so se utie ho no utie nyankopon direct because spirit no communicate to God nti nyankopon na spirit no kasa right na spirit no so ne uso eye wo kra no atu mu no akasa nti the moment a obenya kware aye silent ubehunu wa hodne because you wade bi wo ha obi anka nkyerɛ unhunu bi da but obasha se ade we metimi aye bibi wo ha ubetimi a picture akwabi o tiwa o se adua ho mfonyini bi da ho abia hunu o se mfonyini mo ma me chisel o de chisel ya na wayi mfonyini na edadua no ho akire nipa nyina enti we can do that nti ubahunu se ya ubahunu area utimi ye o de company ebiso ya utimi se we ndi mintimi ye gise modern mo ana gise mesua nti ubahunu ne sa afa bio ubahunu se wo ye bia oye emotional bi kan bibi kire wa na obuafu eno no ewo ho se wan timi an control ebetimi asai wo niam a obetimi aye ni nyina se o cheke na bi o ha ye sanse yan cheke sa ne me de mekokonye o de ebo ne ho sabrane eye o mroye nti kokko anye eye o mroye yen fammo abodini yen fammo ye ho safo hene
ye improve no say ene se me kokonye nyina me kora no se ne be ya metumi aye ne me pese me ye baje what ase anti ye nim ye wa adwuma bi wa de me obi a ontumi nye ba ofoforo bi obetumi ayo ba esan se enwomasua no amwo ye sa kwan no so ntino askata niama no nyina ama we obeye we nti ye nya perfecity ewo ye system mu nti obi a okona wo nwinwi bia ye adwuma wo ye no enye na adwuma esese oyo nti oni hu adige obeye ne sare biara nti a doctor for ebi no mbobọ pan ebi no ana right nti se wo adwuma bi mu na wani nyia e kire se enye o field esenka wo kono no ana it depends nyese ebi a wani ngi kake no na e cover ni nyina bia wani ngi adwuma no one thing we don't have the enthusiasm make the word enthusiasm getting the high feeling so wo atenka power adwuma no mu woda wona wobenya kora adwuma nkatan bia wo mu no sa adwuma no ye wadwuma esese wo ye na adwuma bi wo ha wo ye na wa adwuma wo mpe ye di biara wo ye ni biara ye na mum ye kopa adwuma ye na proper won kopa adwuma wani je ho that is how we do it right ebisanfo ebibi man dwumadi ena waso eguso ye dwumadi a yawada bia ye tenase ye ka abrabo ne asetena mu nsem a ebema wani aba wo ho so nene aye kasa afa ho no ye se enye abasambuo entom do not accept discouragement eno ene enkomo a yedi na ye hu se obi antimi muwa bamuta jese wo ojetom ansa na bambuo no atumi aye adwuma ena abambuo no sugu ahodo obi a onwinwi bebre no etoda bia a sign of abambuo enti yenhye eno enso na ni nyina mu no wo so utim tenase obi a obibi baako a abrabom no obetimi aye enti na ye de school sama ye mfanto ho se oko school se wa fail maths wa fail english enti no untumento na ye ka se nipa bebre wo Ghana man yi mu a wo ma ntimi anto school so ama ne wo ma brabo no atwatine bia ye se wa fail maths wa fail english wa ya untumi nyenti no aka echi waka ebitimi force to aso koye ebi so antumi na ede abambu abre wo mo ama o maka echi yewura se eya bambuo ade ye kese pa eno no na esuro ahu etaba wa kwan mu a eno so ye ede abasambuo eba pa enti no ye nhye no so ena ewo se o develop wadwen no uma wadwen no obi ene ye be ka so ma wadwen ye sharp so ma wadwen ye hare wo niam bebre ho eyemu eno na ye pese ye di nkoma ansa na ya fa wadwen kire aba be kan do opani kwa me na be improve your mindset. Okay, one, face what you fear ni usuro no kwani mu ndi mpanfo bu baby wa say se opam hufo a oto na berema kwani mu ubonso o face sade na obonu se sana enye hu biem right ne eto so biem man ha hu pi ebia upa adwuma okwa na wanya bi na okwa na wotete sometimes be in silence na ene so be ko babia be in silence na toba asesa ne be ya won ha hu pi afi learn how to encourage yourself eto da bia tibia bi wo abokom yisa wan kasa wo hye wo hunkunan talk to yourself hye wo hunkunan omse mentimi a metimi meyo amaba ehunu say yes metimi ayo enti esa ebetumi aye afi jai nkuguo nsem a woka no jai nkuguo nsem wo pese o build a jai nkuguo nsem because so okosoa se o kan nkuguo nsem a na e build nti nkuguo no ane beba so baja wati ase na eto de bia sa nkuguo nsem no ne a yekeka no eno no yeka no ema ahonhom so a nipa o mekasa ahonhom anya honhom bia bio nipa omo wo nkuguo no omo be join wo right omo am the spirit of nkuguo no be join wo nti omo join no mi na aka bomu a build right medase nti ka asempa abribia openu be home so na ya fa afrefo nso adwen kire kakra de asoso ewa ebusuafo ne de abrabo ani so abrabo no naniwa
ena ye bie so de amaye no se enye nkugo ntom 0598 994 good morning. Hello, good morning. Fine morning. Me ba jo odi ni ba bia okasafi. Pacha ye frame Kojo Matthew. Yada Matthew Matthew. AKA Dr. Mahmoud Baumia. Matthew. Asama o kayenya automatic super me demos kama pa nyezi. Yo. But so ko school na so fail one subject. Nasa nipa one almost one fail. Eti jisa kuchaska fufro. Na minibia. Sisi quite best when I met. Yada say. Good morning. Good morning, sir. Udeni baby akasafi. I just Nkoranza magazine. Yada say era entio. Ira God na tibili wo asupa. Odi ba yabrina binyira. Asoma ho kan no krepa. Lemum de ekuye yewuhum kase awofo no. Especially you ho no ma. Nkurabre mu akra no start ye ma bi seka talent nya media dum na awofo no kanise. Ena nyewe ko siamuma ko fa bukata yese but akra no develop ase a ani mo ne manyini mo na yese nkura no etim akra no nani ndi yada mate wo jejepa mo de ma ebekwa mo biaba yenso yada ase bebre 0598994994 0598994994 oba ye programming so ene yese manye enkugu entom ka sempama wo ho enema ema abasambuo ba ebi yesuro ensuro nkrofo se wo ye na enye ye kura ye baby yese hade wo ye nipa smas antimi nko da bi ko ubetimi akọ saa ne ma no ba wa kwan mu a ubetimi aye se onipa kọ hode a wo so ye nipa ubetimi akọ ho onipa ye na ye de anso ubetimi aye na mom se ade bi ba ko bi nipa di nkugu wo ho a yese eno nti na bra ba apem de eye abasambuo ade manye ntoma abasambuo emfa onomum 0598 994 994 0598 994 994. Good morning. Yeah, good morning. Udeni baby akasafi. Samuel ni bonsu. Yeda asementi o. Na pedi ye ras code ye bona waso papa wa ya de. Na magin chireni. We di enka enye radio phone kwan ye de. Kami to see anything ka on fan call Sompa TV so. Na Ghana man nyina obi ahwe bi ko na sema okan e ya sema wo du na etras mu pa e da masem na nyame nyaduma yanso ye da ase bebre 0598994994 o bank koma esu sesia na wa ba be kire wo nso wadwen e wo ha. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Ashomidi di brother ina brother afam na na ye da ase nana mentio ene amafa ye bedam ase e wo mafuti semna mon chere amode my it say youth na yes na ye mu bebre antime anko school no won san adwuma no obetimi de futi sem we aka ne san adwuma no ma ono so watira be ye useful citizen in this country. Now I can't think that can only say you can change the story. One will say ye mu bitimi ka say ni sie de ye wo ba akwa ya ware ni sie de wo kwa kudu be we no say about it. But I can't say you can change the story. Won ko with matter some asem na e da fi on. Nana one make I tell people you can change the story. Nana yeda sibebre. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Fine morning, Minia. Me ba cha odini baby akasa fina yenti o. Mpacho Alhaji Umar Isa from Nkoranza Zongo. Yeda se ma yenti opening. Emse mon koma mojini ya national issues ni bwa. Nata minu de sorea former president Mahama. Oh. Mpacho hode yemfansi ye ka ya setena mu abasambu ne nkugo asamte yeda se bebre ewo ho enom. Well, yemfa ofrejumade no ensi hakra na yema yewura enfa ni twato ma yapani ma yenti odi twato na yen sorry. Yo, Owoahene ni ewo ho ne se opese ukowani mu a. Ayene.
near the kind positive utterances. Can sempanqua yin some money through can sempanqua oka ebediwachi. Right. Afe suase na esikasa na okasa no so enye kasa ehye nkunan. Niye wo me say penipa omoye positive minded people. Now no omon kasa. Right. Nkomo bia wodi bia no hwe se wodi wo ho bata positive minded people. Omo kan nsem papa onkan gugu nsem. Suade na suane amafoforo wo ye we de ba firi ho na koye bibi foforo. Yes ana adwene no mu obie na ukọ wanim. Esan se wodi ade foforo bi ya ba okra ene honhom ebo wabaso. Omo bo wabaso. Afi dwene wo apomudine ho ma wadwene ensi wapomdwene ho so enso dwene ho eno so ya ade a ehia je wo ho di na je wo ho tum se ubeyiye mfa ho nkoka ba be kan se Job awiro ni ne Lazarus ba be pese be Lazarus you ho frem you are not Lazarus the rather you are Abraham you are King Solomon fa ho bata sankrofo ensa na ye wadwene afi twetwere niam pa o pese oyo na shaase afo ni edi akire na eye na pekwan ahoro a obetima afa so a odi beye saa ne man try say oni afoforo bebre be din komo che adwene oni afoforo ncha adwene afi bua nipa dom bomode na so obabua nipa wa akwan horo nyina mu na afi try new projects oye ne saa ebeboa o enti say why we school why a degree why a masters o professional bibia na se 90.7 wonya adwuma nya mamu wo ho abam afi mama obi mu abam na de nsuo no oton se o focus se nsuo no beton for a year na odi anya nea o pedi ahye ne opeso ya ase a yema omo adwene wo fam no hunu se san ya hye ase ketwa na ye de akosoro. Right. Meda ase bebre abusia for hanom na ye de ene dwumadi ebesie eya bibiman na ye de ebre wo no nkora pai mu ye de dwumadi na si mu amofre ba so ye da asese mutie ye da asese mu wo ye mugidie nsusuye ne so ade ba se nko Sompa TV no ye gu so kakra anamon no ye tu no ba ko minim se mere pam no abibiman be ko TV so enti wafuto no so yasom yafa yeda wase pi ene wode a wode baaye abusia ha na yede ene dwumadi esi yebeda DJ systematic ase Sompa FM DJ fach system facha me ni dinu ye systematic press DJ nka ho systematic eno ano no na wafa ne saa afi osofo Ike nso eboa no na anopay yenka wo se Alala Construction Limited for NSO ya cinema ye de bro osi dan ton o pe plot ato akohuno o pe so sua adwuma electrical plumbing tiling sanwuma ni nyina Alala Construction be kyerɛw wɔ Nkoranza oba adwuma mu ha ne forms no bi wɔ ha o pe so ye attachment industrial attachment Crawford College na aba na pe so no tena se ye attachment a ho hyehyɛ nyina wɔ ha obetime aboa and the no ashe no Bojibo Ventures say no pay friend 0248 089463 and no any sikadwa no betimi aboa Atiko Home Stores hona bronya we obia edi nidwa Atiko say friend 0243629295 old magazine na owo Jomo Herbal Center omo clinic omo nupa ubetimi afre 0244 043110 woman ubedi eja Kanisa Herbal Center Tichima haya yehuna no haya na wo 0247887436 wono call ayaresa ewo ho koko ajo sisi aboso uyematim ni nyina no 3A co capsules na abeto 0546101107 oni wo muntu anamo Life P mist and Life P capsule immune booster and a sanye prostate ho adwuma 05518809118 G&G de enhwehwe
ene alokobod ne nneɛma ahodoɔ pii ɛte saa ɛbɛsiesie ofie ama na ayɛ fɛ o office hɔ wɔn bɛyɛ ama na ayɛ fɛ kama yɛwɔ Nkoranza Kasagyan 0243344280 medical supplies dia Grace Gas Medical Supplies 020-070-5528 Mizo anom de 5G anom de energy drink emu ode boa nipadua ho de nya ade a ye kase Caterers Marketing Agency ene de aba Ashita Nkoranza Ghana ha afana enyina okọ Sompa office bia Sompa FM office bia benya be okọ 21st clinic bia benya be kopebi na ebebo bronya we eno ne official drinks a yede di 2023 bronya yi enti fa ho hwem tobi na ebetumi aboa nkototo nsa bia yebedi bronya we na wo yare to 5G ene ne nua Mizo ebebo papa 21st clinic sciatica expert Sompa eno achi yesa yade bia ya 15 branches Ghana ha nyina da wada Roma ye lab ye massaging ye won Nkoranza ye ne Presby Bank dia ni hwete chimai GM Bank dan no Accra Kumasi Western ye wo 0544664410 munua be ma Owoahene Acheampong